Mwambie Bwana wewe ni mwema, haufananishwi na chochote. Bwana wewe ni mwema maishani mwetu. Wewe ni mwema katika familia zetu. Wewe ni mwema katika huduma yetu Bwana. Wewe ni mwema katika kila kitu Jehova. Tunakupa sifa. Tunakupa sifa Bwana. Tunakupa sifa. Tunakupa ibada asubuhi ya leo kwa kuwa wewe ni mwema. Tunakupa mioyo yetu Jehova. Wewe ni mwema Bwana. You are great, O King of glory. You are good, everlasting Father. You deserve our worship. You deserve our worship, God. You deserve our praise, O King of kings. And we give unto you. Hallelujah. Mighty Father, in the name of Jesus, we come before your throne of mercy this morning. Lord, we bow down and worship you. We thank you, Father, because of this opportunity that you've given unto us to gather into your presence to worship you, Lord. We give you worship from the bottom of our hearts, O Lord. Receive our worship, O King of glory. Wewe ni mwema, haufananishwi. Wewe ni mkuu zaidi Bwana, tunakuinua juu. Pokea sifa kwa kuwa Bwana, sisi ni kazi ya mikono yako. Tunakushukuru kwa sababu ya umbali huu ambao Bwana umetuleta katika ibada hii. Tunapoingia katika kipindi kingine cha kusikiza neno lako, Bwana tuomba kwamba ukazungumzie mioyo yetu. Nakushukuru Bwana kwa sababu ya mtumishi wako ambaye umemwandaa siku ya leo kwa ajili ya neno lako. Anaposimama katika madhabahu haya, Bwana naomba mbingu zikafunguke, akapate kibali kutoka kwako. Bwana, kama chombo ukamtumikie kwa utukufu wa jina lako. Pokea sifa na heshima kwa kuwa wewe ni Bwana. Tuko chini ya miguu yako Bwana, tunahitaji zaidi kutoka kwako. Ni kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba. Amen. Amen. Kwa sababu ya muda, ningependa nimlete mnenaji wetu wa neno siku ya leo. Karibu sana. Hello. Bwana asifiwe. Nashukuru kwa kuwa mbele yenu this morning. Nataka tuombe, tushiriki neno kwa dakika chache na mengine yatafuata. Tuombe. Mungu mtakatifu, nasimama mbele ya watu wako. Jinsi umeandaa neno lako litendeke. Uponye watu kupitia kwa hili neno, jinsi umeponya watu hapo mbele. Tusaidie pamoja na hata mkalimani. Yote yatendeke, tukimaliza tushukuru na tupone mioyo yetu. Katika jina la Yesu tumeomba. Tunaendelea kungoja mtu wa kutafsiri. Mimi sijazoea Kiswahili na hata Kisungu sikijui, lakini nitajaribu. Leo ni siku nyingine. It's another day. Last Sunday was a blessed Sunday. Mimi mwenyewe nilibarikiwa sana. Na leo ni siku nyingine. Last Sunday first ilikuwa ladies. The jazz was live. Yaani sio ladies tu. Ni ladies kwa neno. Bariki. Naomba Mungu anisaidie. Dakika chache tutasoma kifungu na hii neno likusaidie. What I'm reading is not a new word. It's a word that's been read many years, many times, in many places of worship.
usinione uone usikize tu neno. Nashukuru mchungaji kwa kunipa nafasi hii mama mbele ya kanisa na kunena neno kwa dakika chache. I'm not one of the best, lakini naomba Mungu anifanye niwe mzuri katika neno. Ninaposimama hapa mara mingi, I remember how many times I've stood here since the church was built. Saa hii ni mara ya 7. Sikujangi hapa ovyo ovyo. Nikisimama hapa, I count it a blessing and I ask God to give me what to speak. Leo kama uko na Biblia yako, leo nilienda nikakopa Biblia ya Kiswahili. Tutasoma welcome. Karibu. Mkalimani. Tunasoma kitabu kimoja tu. Mariko. Tusome kitabu ya Mugioka. We are reading Mark 7:24. Mariko. Mariko 4:27 mpaka 30. Mariko 4:22 goika 30. In this book Ase kitabu hiki we are reading there's a lady here omusubate nara who has been read before you many times in many occasions. oyo beiro gosomwa bosibweino ebire bingi. This lady has no name, Omusubate yotabwatilieta, and I've called my topic the faith of a Gentile woman. na ekerenga kiana igokere okwegena kwa Moyahudi. I have looked in many books and references. There's no name for this woman. Ekero narigeretie bitabu ebinge lieta lyo omusubate oyo tiriyo. I don't know why it is not there. Timanyete inga inkieko era litaiyo. But I've looked at a few things that are relevant to this woman. Kurende narigererie bintu bikeiga nasomire igoro y'omusubate oyo. Having not been able to understand the meaning of this chapter, Ekero ntamanyete nga inki chapter ye mineti. I'm here today to look at a few things before you. Igonda igandigererie bintu bikeiga bosibweino. We share together. Tosanga sobwamo. You can read 7:24-30. Mariko ochakera 22. Akaba okorara na koboka botuko na mubaso na embusuro iyo ekamera na gukina. Mark 7:24. Akaondoka huko akaenda zake hata mipaka ya Tiro na Sidoni. Kaingia katika nyumba akataka asijulikane na mtu, lakini hakuweza kusitirika. 25. Ila mara mwanamke ambaye binti yake yuna pepo mchafu alisikia habari zake, akaja akamwangukia miguuni pake. Na yule mwanamke ni Myunani, kabila yake ni Musirofoinike. Akamwomba amtoe pepo katika binti yake. 27. Akamwambia waache watoto washibe kwanza, maana si vizuri kukitua chakula cha watoto na kuwatupia umbwa. 28. Naye akajibu akamwambia, naam Bwana, lakini hata umbwa walio chini ya meza hula makombo ya watoto. 29. Akawaambia, kwa sababu ya neno hilo nenda zako, pepo amemtoka binti yake. 30. Akaenda zake nyumbani kwake, akamkuta yule kijana amelazwa kitandani na yule pepo amekwisha kumtoka. Akaimoka kurwalia akagenda goika chimbebe chia Turo na Sidon. Agasoa se nyomba akaligia tamanyekana na muntu. Kolende tanyara kobiseka.
Eliagwo omokungu oyomo omwana oye enyaroka obwatire nekerecha kieubi akaigwa amang'ana aye agacha akamugwera ase amagoro aye. Omokungu oria nomogiriki orenge egesaku kiaye omosuru Fenisa akamusaba amosererie ekerecha korwa ase enyaroka yaye akamotebia tiga abana baigote ritang'ani ekiagera tari buya kobogoria obokima bwa abana gotugutera chisese korende ere akamoiraneria nabo omonene nonya na echisese nyaro ya echimesa nigo chikoria amatori abana akamotebia ase eng'encho ya ering'ana eri genda bwoo ekerecha kiarura ase enyaroka yao akagenda mwaye akanyora omwana oria bwareirie borere na ekerecha keria kiamorure. Thank you. When Jesus talks of a Gentile woman Ekero Yesu agokwanera omokungu oyo igo omogiriki and her demon-possessed daughter, na ekerecha keri kiarenga ase omwana oyo omoiseke also giving food to the dogs, na igoro yogotarwa endagera gochia ase chisese we fail to understand titori gotwara bomanyi who igoro are these yegente dogs. ng'a chisese chiga mbarabi But in the topic as we go down, korenda ase ekerenga buna tokogenderera gochimaate I could remind you about what is faith. igo ngokoinyoria igoro okwegena ninki Faith, okwegena you have heard it several times. kwaigure igoro ya okwegena amarange I'm reminding you today igo ngokoinyoria iga naende rero from Hebrews 11:1. korwa ase abaiberania 11 eyemo. Faith is the confidence that what we hope for will actually happen. Okwegena nogotwara ogosemeri ng'a kende gionsi pikeri totarochi nabo gekoba Not seen. tari keri oroche You have never seen God. tikwanya korora nyasaye We hope. lakini ntobwate ogosemeria We are assured. intore na obomaene And in the same reading, nase ogosoma okwo we have read about a Gentile. twasomire igoro y'omogiriki A Gentile, what I read is a sinner, an outsider. omogiriki n'omonyabibe omonto isiko He is unclean. oine omonto otari omochenu Mchafu. omochafu pi Nani anapenda mtu mchafu? ing'o bwanchete omonto otari omosafi Who likes dirty things? ing'o bwanchete ebinto ebichafu Everybody is smart here. kera omonto niga are buya If rero somebody iga comes from the door dirty, omonto aise korwari isiko ore you omochafu will start running away. igo mogochaka gotama So the Gentile woman here is ase igo unclean. omokungu oyo igo omogiriki tari mochenu. But as we continue, you will find faithfulness here. Korende gotokogendera gosoma igo tokonyora obwegenwa iga And what is faithfulness? n'obwegenwa ninki Is the action of faith. igere egekora ki'okwegena Is being loyal. nokoba omoigweri Are you loyal? nore omoigweri If you ask anybody, could say, I'm faithful. oisa kobori kera oyo omoito gagoteba ng'a inche n'omoigweri And there's another third word I'm reminding you, faithfulness. negento kende ntagete gokoinyoria igoro y'obwegenwa Remember, tumetoka faith, manya twarura ase okwegena faithful, twarura ase omonto omwegenwa faithfulness. twasoire ase obwegenwa Faithfulness is the quality of being faithful. ekero ore omwegenwa igo obwate egento ki'ogotwara okwegena ime yao That consistency of continuity. igo ogendererete botambe Of doing something continuous. igo ogendererete botambe gokora egento So from the reading, it is unusual. korwa iga ase twasoma tikeri gento kia It's botambe unusual for a Gentile to make a request to a Jew. tiarenge gento kia botambe ase omogiriki koboria omoiberani egento It's unusual for you, Mama, negere egento getari kia botambe ase aye mama who is from Nyakoe, oyi okoru nyakoe to go to Nyamira County ogende nyamira asking for a bursary. orwaro osabe epasari korwa They aroro will ask you, you don't qualify. igo bagotebi ng'aye togwenereti Go back to Kisi. ira na gochikisi county That is where your bursary is. abu no epasari aero So it was unusual for for a Gentile who is unclean igo kiarenge gento getari gia kawaida ase omogiriki To oyi demand- ore omochafu to demand something from a Jew.
asabe egento korwa ase omoiberania. Now Jesus has crossed over, as we read the verse, he has crossed over to Tyre, a neighboring state. Yesu iga achiete konyoro ochira ase enseme iga yende. He went deep inside. Akagenda ime mono. The story begins with a serious, a mysterious statement that Jesus went to the vicinity. He went near the town of Tyre. Igo mocha omogano nigo gochaka nga Yesu niga achiete ange no mochio turo. And he didn't want anybody to know. Nande tata kete monta amanye. Why? Asenge nchi yaki. Even me, one time I went to a hotel in Nonye ni nchenga tia ya Kajiado. moka genda ase omobogani. I even added some knowledge that it is biblical to go somewhere and rest. Inkatwara egente ke iga kyobo manyinga ki nkogenda ora ase otwaro gotimuka. So I went to a hotel, I stayed for a week, Nkagenda ase hoteli gete nkamenya ora ase eating and wiki engima. sleeping. Nkoragera na korara. So when I read yesterday about this, I thought it was biblical. Engas ekrana someta ya iga igoronga ruora nkanyora ngania mangana yiga no ara ase Biblia. You go somewhere to Oko run genda away asigete. from the many things, Okogenda ase gete bwebisete korwa ase ebintu ebinge. from the medical people. They would tell you, go and take a rest. Korwa ase abantu bo banyagitari goseke nyagitari bagotabe ngagenda otimuke. But Jesus had one problem. Why was he hiding? He had preached. He had attracted a big crowd. Yesu niga arenge gotama korwa ase omoganda omonge. He had healed people. Konyora obwenire abantu. He wanted to rest. Iga atagete gotimuka. But do you think Jesus did not know that the woman was coming? Yani timo mokorengera ringanya Yesu tamanyete ngomo subati oyo ngochale. Good to have a rest. Mbuya gotwaro gotimuka. But it didn't work for him. Korende tata gete. As he entered the house, Buna asoeta nyomba. this woman who is unknown by name came, Omosubati oyo otamanyekane ale aserieta agacha asale. just like somebody to come, Pastor. Buno omonto akomonyoka ase oji ase omosombo nyasaye Sio mshirika wa omorangeri. hapa, Nchetinde omoshiriko aiga. hajaokoka. Akimbie tu tatoregeti kutoka kwa mlango, aurukorwa ase omorango aanguke hapa aseme Pastor niombe. oruoro oteba ng'a pastor kora nche nsabere Are you seeing faith there? kwarorire okwegena aroro If I were here, I could charge him. Huyu hajaokoka Pastor. onye ninche narenga oro igo narenge komona chereki nang'o oyo taratoreka So you can see faith. igo noroche okwegena Aya, is the patient is with the mother? oroche omorwaire oyo iga naramona ng'ina Is at home. omorwaire What nkakari is the lady carrying? inki omosubati oyo abogoreti Faith. iga abogoreti okwegena This lady was a resident of Tyre. omosubati oyo iga niga amenyete iga turo They don't work things together with the Jew. mbali gokora bintu amo amo n'abayahudi She knows very well. iga amanyete buya mono As I gave you an example, you don't go to Yamira to get a bursary, buna nabatebi ng'a tokogenda nyamira onyore ebasari and you belong to Kisii County. nande aye n'omomenyi okisi county So the lady was going to a wrong place. She knows we don't work together. ase iga omosubati oyo niga achiete ase atagwereretie ekiagera namanyete ng'a mbari gokora emeremo ase obwamo But she has one point: korende iga abwate egento ekemo to get healing for her possessed the demon. atagete okogwenigwa ase omoiseke oyo obwatire n'ekerecha And you know, she even doesn't know Jesus. nande omanyete tamomanyete nonye yesu She heard. iga igwete She heard. iga igwete igoro ya yesu I don't know whether there were radios and smartphone. timaete gose chiredio nchiarenga oro ne smartphone ya matuka ari Akasikia tu, akaigwa bo aiga Akakimbia. igwete akamonyoka to get healing for a demon possessed daughter who is away at home. ligera nyore okogwenigwa kwa omoiseke oyo obwatire n'ekerecha ukarenka Finally, she get it. omoeri oye akanyora Listen, believer. Sikiza, aye tegerera how you don't persist. Many things Christians don't persist. ebintu ebinge bakristo mbali kobigendereria You pray, igo ogosaba you are saved. otoregete You say, hata niliwacha. kware wagwateba ng'a natigete I'm tired. I prayed, Pastor. I prayed many times. igo natigete pastor nasabire marange The lady knows that being a Gentile, omosubati oyo namanyete ng'a koba omogiriki
And by the standards of the day, na koreng'ana n'amang'ana ya matukaria she cannot approach a devout Jew, tagochiera omoyahudi leave alone Arabic. tigana n'omworokia A Jew is a lower level. omoyahudi n'omontonse Leave alone Arabic now. Arabic is bigger, respected. omworokia nigara omonto obwata amasikani But she doesn't care. korende takumeretia ayu There's one problem. emochando nororo yomo That's why she enters the house where Naki- Jesus is nakieko era asoire ase enyomba and invited. atachikiri Agongi mlango. tari kobisha nonya n'omulango She falls down, iga hakuguinsa era rioka begging Jesus, Jesus, okomotebi yesu saidia. nkonye Begging is several times. She keeps begging, akagenderera kumusaba and no one can stop her. nonde tayora amutange But in this place, you can find disciples. korenda aiga nabo okonyora aborokiwa Who are the disciples here in the church? aborokiwa aiga ase ekanisa mbara biaba This is what? tari intu twensi So if somebody comes from there looking for pastor, omonto aisa koruga abwa korigia omusombo the nyasaye aiga apostles will say, oh, huyu mtu shika mkono. igo goteba ng'omonto oyi mobwate taikang'e And you can unaweza kulinganisha hii nabo okobwekania eke with that verse where children came to God, Jesus. amo nekefungo keria ase abana bachete ase yesu Who told them no? aborokiwa bakabatebi ng'a yaya Who was the first one to tell the children to go away? ing'o mpara bibabeta abatang'ani gotebi Before abana Jesus basuke rebukes the korwaroro disciples, igo barenga aborokiwa the disciples told the children. aborokiwa bakatebi abana barwarra ase You can see yesu the problem with us, the disciples. noroche emechando ime yaba orokiwa aba We keep pushing people away who are looking for healing. igo tokogenderera gosuguma abantu are mono bari baganetio okogweniwa Tusome hii Matthew 15:23 tusikie vile nasema. Matthew 15:23. matayo 15:23 But Jesus gave her no reply. Mama amekuja, Yesu hajamjibu. The woman keeps begging. omokungu oria akagenderera kumusorora Lakini hiyo kifungo 23 nasema but Jesus gave her no reply. Not even a word. And then his disciples urged him to send her away. Nani hao wanamfukuza? Go away. Lakini utaona kwenda chini, tell her to go away. They say she is bothering us with all her begging. Read. korende tamwiraneretie ng'ana aborokiwa baya bagacha bakamosorora bakabora mukanie agende ekiagera akona gototunyana ogotwakereria ogi You see how you are envious with the word. moroche buna more bwate ndamwamo nering'ana There are three things here. ebinto bitatombira They are cowards, abantu mbaroro bari aboba they are regular people, abantu mbaroro bari babotambe they are heroes, abantu mbaroro bari barabu bachire enkuma and they are parents. What's that? n'abaibori mbaro This mother is a parent. omong'ina oyo omusubati oyo iga n'omoibori Parents, when your child is missing a vacancy in grade 10 in Nyabururu, what do? abaibori ekero omwana oyo aboriru ribaga ria grade 10 ari nyabururu inkio ogokora You go to principal and insist. igo okogenda ase omoprinciple kwarwaro kwabenyo tori korwo You beg and make calls kwamosorora bakagwaka chisimi just to asani make sure my daughter ingia hapa Nyabururu. rora ng'o omwana ono osoire nyabururu asome That is the weight the parents carry. eyi nere enchera abaibori bakwebogoria Parents don't shy away. They are not cowards. abaibori tibari gotwara bosoku tibari boba When they have a sick child, ekero babwate omwana omorwaire the mother will run with the child carrying at the back. omwibori oyo iga gose omong'ina oyo iga akomonyoka kabwate omwana oyo Get a ase okoboko border to go to level 6. orine boda ogenda onyoka gochirebo 6 But when you are not a parent, korende ekero otari omoibori you don't have the weight. tobwati borito
You don't have that weight. tobwati borito obuyo Parents are courageous. abaibuli n'abantu abalemu When a child is in danger, ekero omwana abwe ali emechando ime parents are courageous to do everything possible abaibuli nigo bagotwara oboremu gokora kende gionsi keri keranyarekane to save the child. ligera barore nga baturirie When omwana you are a parent, ekero ore omoibuli your personality is irrelevant. lakini Your personality is irrelevant. Yani ule utu wako hauleti maana hapa. okobao kwao nkorikoreta maana ndonsi You biga don't think twice. torikorengera likabere You don't even prepare your dress properly toriko chikonia korigera ling'ang'a kiobegete chianga because your child is in danger. ekiagera omwana o igare ase emechando ime You do what it takes. igo ogokora kende gionsi You push past. igo ogosuki motwe You reach level 6. igo ogoikari level 6 You find a queue. kwarworo You kwanyorera don't ini care. You entambe push. You push on the barrier. torigokumia yekera omonto igo okomosukirigara okonya You want to omwana see the doctor. igo otagete korora You omonyagitari don't even remember that these people are sick. torikoinyora ng'abantu aba bande nabarabumba rwarete That is what is there in this woman. naki ekekera ase ime y'omokungu oyo iga So what is Jesus giving? iki yesu akomoa Which answer? Amenyamaza. yesu okirire tachieti komoiraneria As we have read in verse 23, ekero twasomire iga ase 23 Jesus has not said anything. yesu tarakwana kende gionsi Does that mean Jesus is not giving anything? iga eminete ng'a yesu tari koru kende gionsi You can go now. iga okogenda bono Matthew matayo 15:26. 26. The same Matthew we were. matayo eyeye ase twarenge 15 nemo But she came, he said with 26. Jesus responded. Now Jesus ameongea. What? It isn't right to take food from children and throw it to the dogs. She replied, that is true. Unaona hii ni kama matusi. Sijui kama unaelewa. eke nigo kenga buno okorama ekero yesu amoiranereti ng'a tari buya kobogoria obokima bwa abana Oe, na chisese. koborutera chisese If it was our common bagusi hapa, onya ni intubu n'abagusi you could say my sisters abused me. igo ogoteba ng'a ondamire Huyu mwanamke amesema nini? That is true. omosumaji oria agateba ng'a akabora omonene But even dogs, korende allowed nonya to- nechisese nkoria chire amatori the scraps that fall beneath their master's tip, they are Amato- allowed. amatori aya akogwa korwa ase chimesa chia abanene babo In other words, ase amang'anande he has accepted that he is part of the dog. obwanchiranire ng'era nensemo yesese Look at the level of humility here. ligere ling'ang'a kia omokungu oyo ekeiri ang'ania She's humble. bwekeiri mono She has not got what she came for. taranyora keria acha korigia Still begging through all this. igagenderere kutakuna gosorora 28. Dear woman, Jesus said to her, your faith is great. elio yesu akamoiraneria ayo omong'ina okwegena kwao nokonene And your daughter is healed instant. tiga abe buno oganetie That time the woman was kneeling down. chinga kie chio omokungu ori niga atugamete nse Imagine at this time, if it was our time here, she's our dog now. oisa korigereria onya nebiro biaito bono iga She's getting the mabaki of the food. ochakire konyora amatoronge yendagereria On the surface of this answer, it looks abnormal. It's an abuse. ase okoiraneria okoiga igo okororekana ng'a nokorama In normal sense, dogs and wild animals, they are dirty. ase chingaki chiabo tambe chisese nebinto ebichafu If somebody abuses you, a dog, omonto aisa gokorama ng'aye nesese you will not come to church next Sunday. togocha kanisa eye naende chumapiri egocha But if you could get the sense from this mama, korende oisa konyora ng'a nkio omong'ina oyo anyorete remain humble. iga ogogotigara koba To call kobwekete somebody a dog is an insult. oisa kotebia omonto ng'aye nesese oku nokorama But it was common with the Jews. korende eki nigo kiarenge egento kia botambe ase They abayahudi called Gentiles dogs. igo barenge koroka abagiriki ng'a barabu That they nechisese were unclean. ing'a tibachenegete
So in this case, Jesus is not abusing the woman. aiga yesu tari korama mokungu oyo It's a parable. I- It's a parable. iyine oyuno ne parable The word omubayeno The word dog is unusual. ling'ana likoro kung'esese tiriri lya botambe Remember, this woman is a mother. manya omoswati oyo iga n'omoibori It's a parent, as we Omokungu. said. omoibori omokungu She's seeing nothing tarochi kende other than her daughter atolewe ile pepo. gotatigario komoise koya arusi gwekerecha keri kiarenge ime yaye What Jesus is saying here eke yesu agokwana iga is telling the woman there is order here. iga agotebia omokungu ori ng'omoroberi norega The same way, if the disciples tell somebody who is coming here for prayer, enchera aborokigwa baratebia omonto ogochichaga iga rigaracha ase amasabo asikuje kwa madhabahu, tabasa gocha ase amatabau is telling that person there is order here. iga agotebia omonto oyi ng'a omoroberi nora When you come to pastor, you come this way. ekero ogocha ase omosomo nyasaye enchera nero ogocha So that's when Jesus is saying, I'm going to Israel first. naki ekoera yesu agoteba onkogenda isiraeli ritang'ani Israel first means when you have food for your children, you feed them first. ebibiri emineti ng'ekero obwate endagera nigo okora abana bago ritang'ani And then the rest you can give other nations. alafu endagera yende nabo okoa ebisaku binde You don't give the food. You mothers who are here, inwa abang'ina mora when you have bought meat, ekero kwagorire akanyama you want to make sure your children eat igo and they feed well. igo otagete korora ng'abana bao barire buya naende baisanekire Not somebody's children. tari abana b'omonto onde If there are other people's children, they will come later. onye abana b'omonto onde baroro igo bagoche naende nyuma yaye The woman has been abused like abuse. Oh. You are a dog. omokungu oyo igo oramiru ng'aye nesese But at the end of the day, korende omoeri bwa erituko eri amefumilia. oremereirie Jesus gives a final reply. yesu orure okoiraneri kwa omoerio Your daughter is healed. omotebiri ng'omwana oo onyorire okoweniwa The demon has left your daughter. ekerecha kiarure omwana oo That's why I'm address. Dear woman, verse naki 28, agomotebi ng'a omokungu your faith is great. okwegena kwao nokonene How I wish you believer listening to me. ng'aki narenge kosaba aye omwegeni ontegererete Your faith to be great. okwegena kwao koba okonene My faith to grow and be great. okwegena kwane gokine koba okonene The lady went home, omoswati oria akagenda nka found the child on the bed and wept. akanyora omoiseke oria oyo oraire getanda akawenete You went to Nyabururu and when you are at the door, you are told you have been given a vacancy in grade 10. oise kogenda nyabururu oru orotebi gung'a kwairu ribaga grade 10 You have cried the whole week, even you have no kwarerire fees. wiki engima Much was told you to go there without a bag or anything, and you find everything okay. gwatebi gung'a kere gento mbuya kere You should say thank you. igo ogoteba ng'a mbuya mono nyasaye So the faith of the woman is great. ase igo okwegena kwa omokungu oyo iga nokonene In other words, say the dogs eat from that table too. egente getang'ani togoteba ng'a chisese nabo chikorikorwa ase emesa eyo And the lady said, I'm also here too. Eat no from no no omoswati oria agateba ng'a nainche nonda nabo nkoragera korwa ase I emesa can eyo eat what belongs to the dogs. nabo nkorikeri gie chisese The woman accepts omokungu oyo iga aganja that she has no space ng'a tabwati ribaga on the table. ase emesa eyo iga She accepts aganja that one which dropped. arie endagera eria egwete nsi Oh, which we cannot accept. eyi totanchera na intwe She doesn't take offense. tarigo kumeri gose tarochi ng'oku nokoramwa But if you look at it carefully, korende toisa korigereria buya kwa makini she's wrestling with the Savior, iga agendererete gotwara enyameni n'omotoria respectively. respectively abwate enyameni n'omotoria kare n'amasikania manene And she will not take no for an answer. naende tachiete goteba ng'a tachiete korora ng'a ogokani gung'a yaya eri nerichibwo chisari To be told no, she cannot move. ekera agotebi gung'a yaya tachieti gosuka
hata wakikataa nataka. nabanga nche ninganetie. In many cases, if you bother a leader, Chinga kichi nyinge kero kona gosumbua omorai. au wanasiasa, if you bother them so much, Abanyasiasa abaigoisa ko basumbua mono. they will finally say, give him. Omwali oye go bagoteba ng'amoe. Hata kama wamekasirika, you have got it. Nonye kuonyora kwage chigu aye kwanyorire. So, the woman is not saying, give me what I deserve Ase igo mokungu litari goteba ng'ainga keringaneti. for my goodness. Ase obuya bwaye. But what she's saying, Kurende genta gukwana neke. give me what I don't deserve Inga kerinta gwenereti gutwara. on the basis of your. Ase obuya bwaye. Jesus has Yeso nabwato obuya. to humiliate. Let us persevere. Tiga toba abalemereria. Let us persevere. When you go to Jesus, Ekero kogenda ase Yeso. you don't go there corporate. Toli kogenda ororo ng'aye mobwate ebinto The amonere. woman is alone. Omokungu oyo iganere bwekori. We have not, I mean, if she had a husband, Onye nabwate omogaka oye. they are not together. Mbali In this amonere. case, Ase gaiga. of seeking Ase the okorigia. Savior. Ase okorigia omotoria. She's persisting alone. Iga agenderete koremereria ere If bweka. there was a husband who is unclean, for example, these are Gentiles, Onye omosacha orenga ororota orenga omochafu ekiagera barabuna abagiriki. she could be there Kango drinking. no arenga ali kako no gusabirira. Bearing in mind that my daughter is demon possessed. Amanyete omwana ono moiseke igabwatire nekereche. So there's nothing. Ase igo kende nkeyo. Mothers, you should ask yourself, what kind of mother is this? Am I one? Abangina bali tobwata abana tigatwe bolinga nindo mosubati kabira kyoyo orenge inche nindo yomo abogose. In the Jewish times, Ase chinga kichiri cy'abayahudi. if you are not a Jewish, Onye tikwarenga omoyahudi you are not right with God. tikwarenga buyamo na Nyasaye. So this mother is not right with God. In Ase igo mosubati oyo tali buyamo na Nyasaye. ethnicity was important factor that time. Egemine tinga igo kiarenge gento kiengencho mona ase chinga kichiria. Ethnicity was a factor. Obo kabira ni igo bwarenge gento ase nga kieria. It was a factor that matters for you to be hid. If you are unclean, if you are a Gentile, no way. Igo kiarenge gento kiare kogero weni we onya koro mogiriki go kware kogenda. Igo kware kurwaroro. The fact that Jesus went to the Gentiles, Inga Yesu na chieta saba giriki. it iko wazi kwamba Jesus came for the sinners. Iga oire maisomaro lenga Yesu iga achirete balia baraba abanyabibe. The sinners, the outsiders, Abanyabibe na bali bali isiko. no tribe here now. Tabu atibo kabira iga bono. Is Jesus for all of us. Iga le nyasa Yesu ase into twensi. This is a very important truth Ekenege ntokie ngencho kiobo maene. that can be observed from the story. Ke wenerete kurigererigwa kurwa somugano oyo iga soma. Do you think there are demon possessed people here in the church? Molengarati ng'abantu mbale maiga se kanisa babwatire nebireche. You can say very quickly, no. Nabora ateba bwango yayamba hiyo. There are many. Kolende n'abange bale. Chichunguze. Erigererie. You can be here for many years. Nabora abayiga sema tuka amange myaka emenge. You say like me, I am saved, Watebanga nje nintolegete. but you are demon possessed. Kolende obwate bireche bingeme yawo. We are a family from home. Intuni gotore amate korunka. We have come here. Many of us are carrying many burdens from home. Tuachire abande tobwate mesige menge korunka. Bring the misigo, bring the burdens to Jesus. Lete mesigo yawe mechando ya ase Yesu. Bring your misigo to the Savior. Lete mechando ya ase omotoria. Go there single-handed. Genda koraye Do bweka. not go corporate. Tako genda kore na You know abandi. yourself. Mbwe manyeta ye You know the bweka. problem with the church. Omanyete mechanda mone kanisa. This is a family. Eye ne family gose ne There's another amate. family left at home. E family yende nere There gwatiganga. were problems there. Emechando yalengo. You didn't even pray. Tigwa tochiete no You saba. didn't ask the Savior to save you from those Tochiete no problems. tebi omotoria ko tori ko rwase mechanderia. You have carried the whole misigo Kwa bogo irie mesige lyonsi pi. to the TNPC family. Nora monera se familia tiene And pisi. that's why you can cheat yourself, you are okay. Na kieko ero kwenga ina ngambu yole.
you are okay, you are okay, you are saved, igore mbuyole no tolegete you need a savior. oganeti omotori. The woman demonstrates remarkable faith. The woman here demonstrates Omokungu oyo igani gakworokia a remarkable faith. inga okwegena nkoro That's why I reminded you about faith from the na top. kia kwara naba inyoria igoro yokwegena kururitangani. She is faithful, Omokungu oyo igani omwegenwa seeking and recognizing Jesus as Savior. iga morigeti na komomanya Kristo Yesu. It's not a miracle. Many of us Christians, we are the people who chase people away. Tari egekone intu n'aba Kristo intu balitogoseria abantu bande. We chase. I don't know whether you want us to be here. Tukae hapa watano miaka yote. Timanye tiko se totagete tobera iga abantu batane miaka yonsi. How many people have you chased away like those disciples of that time? Abantu mbalenga gwaseliri kurwase kanisa muna aboroki go bali ba Yesu. You did, oh, ngoja kidogo, toka unasumbua mkubwa. Ogoteba ngati korara atiga ke ngosumbuora monene. The moment you recognize Jesus, Ekero kumomanya Yesu from this verse we have read, korwa iga se tu asomire. Jesus normally says, waache wakuje. Yesu iga goteba botambe nga batige bacha asende. When he says, leave the little children to come to me, who are these children? Ekera goteba ngatiga abana abake bacha asende. Abana abaiga bakembara byaba. We are the children. Nintu abana. Where are you telling others to go away? Inkyo goteberia abande bagende. To be a woman in that time, Ekero kobo mokungu bwebiro biria. the Jewish times, Ase ebiro biria bya Abayahudi. it means social inferiority. Igemine tingaya no monto mokepi. Religion was, you were not regarded, you were a Gentile. Ayeti kuarenge komanyekana anye kuarengo mogiriki. You were marginalized, Igo kuare kubekwa nsemo. even politically you were not equal. Nonya na ase amangana siasa tikwa renga ina na abandi. But the woman acknowledged that she was unworthy. Kolendo mokungu oli agancherana. She was never discouraged. Ta chiete go kumoyo. You can see how she persisted begging. You are begging and begging and begging. Noro chibuno mokungu ya genderera gosaberera na gosaba. And finally it bore fruit. No moeli oye akanyora matunda. She was never discouraged. Ta chiete go kumoyo. She was moved, Jesus was moved by her statements and healed her thoughts. Yesu akanguswa na mangana ali mokungu ya akwanete. And finally you can see verse 28. No, Jesus himself confirms that your faith is great. No moeli oye Yesu manyana agatebanga okwege na kwao no konene. I'm encouraging one here. Ntagete gotebio omonto aiga. Always approach God with an unwavering spirit. Botambe genda ase Nyasaye otabwati omoikoria ogotengechiwa. Tuache kuyumba. Tiga You gotengechiwa. are here today, you are not there tomorrow. Igora iga lero mambito iyo. You are in the fellowship today, you go for 2 weeks, you are not there, you have no excuse. Watoke fellowship lero chibwiki chinde ibere toyo tobwati otabwati excuse kende ke When you are gotobusio. supposed to follow this topic that we live, tunasoma nini kwa fellowship? Reconciliation. Reconciliation. Ekero togosoma igoro yokobwatana ayetoyo. You want to start reconciliation without forgiving. Igo tagete gochaka mangana yokobwatana otarabera. And we are going in order. Naende togenderere ase asomoroberio. Forgive somebody before we reconcile. Abera omonto otarabwatana amonere. Sasa tukikuita wewe hujaokoka utasema Ekero ndagotebi ng'aye toratoleka igo goteba ng'a nakoramire. So approach God with an unwavering spirit. Ase igo mochiere Nyasaye otabwati omoika bwo gotengechigwa gose koyumba. The gospel is for all. Enchiri ne y'abantu bonsi. All races. Enchiri ne y'ebisaku byonsi pi. No, kwanza in Kenya, you can enter any church, you can worship any Aiga church. Kenya nabo gosoka nisende yonsi byose asimi. Unlike the Gentiles who were unclean, they were unwanted. Gotatiga And like the Gentiles tebwe kaini abagiriki who were marginalized. bali babekire ensemo. Religiously, they were marginalized. Igo baigete bakabekwa ensemo. I am encouraging one, Ntagete kwa omonto moyo. be humble.
kabo ekeye That's what I can copy from this mother. eke nakio ndoja ase omokungu oyo iga Have faith. twara okwegena Yes, you have faith, nobwate okwegena but your faith must grow, be great, korende okwegena kwao goika koba okonene and recognize him. orworo momanye yesu You can be here and you don't recognize nabo Jesus. okoba iga lakini tomorochi yesu You oyo can make a church a routine. You come Sunday, let's go. nabo ogoteba ng'a ekanisa nokogenda botambe kera jumapili But when you are asked to persevere, korende ekero ogotebiwa oremererie we don't give food here. titori korwa ndagera iga The food we give here is spiritual food. endagera tokorwana endagera yake moika We don't treat people here. ntori kogwenia abantu aa This is a healing place. aiga nase abantu bakogwena Come here, expect healing from the Lord. aiga incho kosemeretie okogwenigwa korwa ase nyasaye Recognize Jesus. manya yesu Mutambue. momanye yesu If Jesus was walking here, usimpite. onye yesu ogotara aiga tomoetania Because ukipita mtu ni mtu ujui. ekiagera ekero ogweta omonto n'omonto oria otamanyeti I cannot meet apostle and fail to greet her. tinkoumerana na aposto omanya korwa orombe Because I timokwani recognize her. ekiagera nimomanyete But it's not a wonder. korende tari egekone Many members don't recognize Jesus. abantu abange mamomanyeti yesu That's why you don't do what Jesus wants you to do. naki ekora otari gokora keri yesu atagitokore God help us. nyasaye tigatokonye Mungu atusaidie. monene atokonye Tuendelee kumtambua huyu Yesu. tugenderere kumumanya yesu oyo Tukiwa na shida tumpelekee. ekero tubwate emechando tumuirere Utazaimba motebye Yesu. nabo ogotera ng'a motebie yesu And you have never told him. nande nkwana komotebia You know some songs, when we sing songs and we don't do what the songs say. omanyete amatera tanare togotera nande titori gokora buna amatera gokwana God bless you all. nyasaye abaseseni What mwensi I've read to you is the word of God. eki nabasomeire rero nering'ana ria nyasaye Baba nakushukuru. omonene nawe akiri mbuya mono Asanti kwa kunipa nafasi hii. mbuya mono ase okong'a riwageri Asanti kwa kunitumia kunena neno lako mbele ya watu wako. mbuya mono ase ogontumeka nkwana ring'ana riago obosi bwa abanto bao Umenituma niwakumbushe wajue na waongeze imani yao. wantumire mbatebi ng'a bamente okwegena kwabo Tunapokuwa na shida, Mungu tukutambue na tukukumbuke, tukuletee shida zetu. ekero tubwate emechando nyasaye tokoinyore tokoretera emechando eyi Unaweza na unaweza yote. nkonyara ore nande nkonyara Na oronsi mengi ambayo hatujakwambia Mungu unayaweza. nande haria amange totaragotebi nyasaye nkonyanyara ore Tusaidie na utuinue katika yale yaliyoko mbele. tokonye nande otoinyoria aria are motu yaitu Tunapoomba tuendelee kuzingatia vile huyu mama alifanya. ekero togenderete gosaba tokora aria omokungu oyo igakorete Tunakushukuru kwa yote, endelea kutunenea na endelea kutuongeza kwa neno hili twakoirana ring'a mbuya mono genderera gotokwanera togenderera ase ring'ana eri katika jina la Yesu aliye mwombezi wetu. ase rieta ria kristo yesu oyo ore omusabiri oito Amen. amen Amen. Bwana asifiwe. Tunaweza weka mikono yetu pamoja, as we appreciate him anapotoka. Tunashukuru kwa sababu ya hilo neno. Bwana akubariki sana. So ningependa tusimame juu as we are bringing our offerings, praise and worship. Tatuongoza kwa wimbo wa kutoa sadaka, alafu tutaomba tuanze ibada ya pili. Wengine tunaweza simama. Toleteje sadaka chetu as we are winding up our first Hallelujah. service.
Amen. Ningependa tuombe, tumalize ibada yetu ya kwanza. Tuamini, tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunasema ni asante tena kwa sababu ya nafasi hii Bwana. Tumesikia neno lako Bwana, tumetembea madhabahuni, tumekutolea sadaka zetu na matoleo mengine Bwana. Tuomba kwamba ukayapokee Jehova na ukatubariki, ukatutende mema, kwa kuwa Bwana unasema katika neno lako tukujaribu katika matoleo Bwana na utatubariki. Tuomba iwe hivyo katika maisha yetu. Tunapoanza ibada ya pili Bwana, naomba kwamba uwepo wako uwe pamoja nasi. Bariki kila mmoja aliye ndani ya nyumba Bwana, naombea praise and worship ukawatumikie kama vyombo vya sifa kwa utukufu wa jina lako. Pokea sifa kwa kuwa hakuna aliye kama wewe. Kwa Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Amen. Amen. Praise and worship. Acha tuinue mikono yetu tumwambie Bwana unastahili asubuhi ya leo. Inua mikono yako kwa Bwana asubuhi ya leo. Mwambie Yesu unastahili. Mwatebi aya ni goromu ya Nyasaye. Kwa wene irengo bake. Kwa wene irengo togie. Kwa wene irengo imokeli goromu nene. Asante Mungu wangu kwa sababu ya wema wako asubuhi ya leo. Asante Mungu wangu kwa sababu ya fadhili zako asubuhi ya leo. Asante Mungu wangu kwa sababu ya kibali ambacho umetupa tena siku ya leo, tukaweze kusimama uweponi mwako, tukaweze kuliita jina lako takatifu, tukaweze kukuabudu mfalme wa amani. Tuko uweponi mwako asubuhi ya leo Bwana, tunakuhitaji. Tuko uweponi mwako asubuhi ya leo Bwana, tunahitaji utukuze tena Bwana, ukaweze kunena na maisha yetu Bwana, ukaweze kunena na nafsi zetu Bwana, ukatutumie ukamilifu Bwana, kulingana na mapenzi yako asubuhi ya leo Bwana. Hatutaweza bila wewe, mtakatifu wa watakatifu. Hatutashinda bila wewe Mungu wetu. Hatutakuwa na nguvu bila kupewa nguvu na wewe Bwana. Tuaganirie mambi ya Bwana Nyasaye. Tuaganirie ubuya bwawe mambi ya Bwana Jehova. Tuaganirie mwikomo chenwa nyalego tutaware mambi ya Nyasaye. Uwepo wako uwe nasi asubuhi ya leo mfalme. Uwepo wako ukatembee nasi asubuhi ya leo mtakatifu. O Bwana, usituache peke yetu mtakatifu. Toto tigantu tuweke mambi ya Bwana Nyasaye. Toto tigantu tuweka chinga kieti gomo nene. Oh, utembee nasi mfalme wa amani. Tembea na wamama, tembea na wazee mtakatifu, tembea na kanisa msima asubuhi ya leo Bwana. Walio chini Mungu wetu ukaweze kuwainua tena, waliokufa moyo Bwana ukawape tumaini tena asubuhi ya leo. Wanaokutafuta Mungu wetu ukaweze kupatikana kwa ajili ya maisha yao. Walio Bwana wagonjwa ukawape uponyaji asubuhi ya leo. Oh, ukatatue kila jambo katika maisha yetu, maana sisi peke yetu hatuwezi Bwana. Inua sauti yako kwa Bwana asubuhi ya leo, mwambie Bwana ninakuhitaji. Inua moyo wako kwa Bwana asubuhi ya leo, mwambie Bwana ninakuhitaji. Ninakuhitaji ukanitawale, ninakuhitaji ukaniongoze, ninakuhitaji ukanishindie, ninakuhitaji Bwana, ninakuhitaji Yesu. Nakuhitaji Bwana, nakuhitaji Yesu. Inua sauti yako kwa mfalme wa amani, mwambie Yesu. Mwambie wewe ni mzuri, wewe ni mwema, wewe ni mwema, wewe ni mwema asubuhi ya leo. Roho wako tunamhitaji hapa leo. Tunakuhitaji Roho Mtakatifu katutawale. Tunakuhitaji Roho Mtakatifu kachukua ushukani. Mtumishi wako Musa akasema ya kwamba Bwana, siwezi kwenda bila uwepo wako, siwezi kusonga bila uwepo wako. Asubuhi ya leo hatuwezi kuabudu kikamilifu Bwana bila uwepo wako maishani mwetu, bila uwepo wako kanisani mwako. Asubuhi ya leo Bwana, tunahitaji uwepo wako Bwana ukatutawale. Tunahitaji uwepo wako Bwana ukatawale kanisa lako. Tunahitaji uwepo wako Bwana ukatawale wamama, uwepo wako ukatawale wazee, uwepo wako ukatawale amali hapa Yesu. Ayeno muya Yesu, ayeno
Uwe Mose
ya leo. Anayestahili sifa za mioyo yetu ni wewe, anayestahili tumwabudu asubuhi ni wewe Bwana. Wewe ni mwema kila wakati Bwana. Wewe mwema, msaada wetu wewe mwema. Haleluya, wetu wewe mwema. Onetayo,
Asante sana, asante praise in worship. Asante, wacha Mungu awabariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Tunataka kumshukuru Mungu wetu ambaye amekuwa nasi, ametulinda tangu tulipoachana siku ya Jumapili, na leo tumekutana katika nyumba yake ni kwa ajili ya kumwabudu. Tunasema ni asante. Kwa niaba ya secretary wetu ambaye hayuko kwa siku ya leo, ningependa nilete matangazo. Kwa hivyo sote tumekaribishwa katika nyumba ya Bwana. Feel in the feet of the Lord. This is where you belong. Wacha Mungu atushukuru wote, atubariki tunapojumuika kwa sababu ya ibada ya siku ya leo. Siku ya leo our church choir watatuongoza kwenda Nyapara Ibere, Nyapara 2 kwa sababu ya launch ya choir ya kanisa ya Nyapara Ibere. Kwa hivyo wote tumeambiwa tuombee hiyo function, na tukipata nafasi tujumuike pamoja na church choir yetu tukielekea Nyapara Ibere. Nimeambiwa Nyapara Ibere inapatikana Bomachoge Borabu, hapo karibu na Magena. Kwa hivyo tuwaombee wale ambao wataenda kutuwakilisha, na Mungu atasimama pamoja nasi. Tutakuwa na mega fundraising ya kununua basi ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Tutakuwa na mega fundraising mwezi wa 4 ya kununua basi ya kanisa. As you are aware, tumekusanya pesa. Tuko na zaidi ya milioni 1 in the bank account, 1.3 million ya kununua gari ya kanisa. Tukakubaliana tukue na mchango wa mwisho mwezi wa 4 tarehe 12. Kwa hivyo wageni wale ambao tumepata tuendelee kuwatafuta, tutume machina. Cards are ready. Ikiwa umetuma china la mgeni wako, cards tutapata. Tusipopata leo, tutapata kesho. Kwa hivyo ikiwa na wewe uko na mgeni vile tulikubaliana, hii ndio wakati mgeni wetu atatusaidia. Ndio tukifika mwezi wa 4 tupate the balance that is missing, tununue gari ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amen. Na tulisema sisi wote ndio tutakuwa wageni wakubwa, na wageni wengine wakitoka nje watakuja kutusaidia. Baptism class inaendelea in Bishop's office. Baptism class inaendelea in Bishop's office on Sundays. Wakati wa Sunday school, Bishop anakuwa na wale ambao anafunza. Kwa hivyo ikiwa ulipatizwa lakini hukumaliza mafunzo, you are welcome in Bishop's office. Na wale ambao wanahitaji kubatizwa, maybe mwezi wa 3, mwezi wa 4, let us attend the training, to attend mafunzo katika ofisi ya Bishop. Kwa hivyo sote tumealikwa. Ikiwa uko na mtoto, ikiwa uko na rafiki ambaye angependa abatizwe, mwambie awakifika kwa mafunzo on Sunday saa 2 hadi saa 3 asubuhi. Tutakuwa na center meeting next week on Saturday at Ekerole PHE Church. Tarehe 28 tutakuwa na mkutano wa center Ekerole PHE Church tukiongozwa na church choir, watakuwa na wimbo. Na kwa hiyo center meeting tutakuwa na merry go round, tutakuwa na mchango. Kwa hivyo sote tumealikwa tujipange vizuri na tukue huko wote. Hii matangazo inakuja kwetu sote kama kanisa. All of us are been invited to Ekerole PHE Church. Tuende tuwasaidie kwa mchanga ambao watakuwa nao in form of a merry go round, kwa sababu nao baadaye watakuja kwetu. Wacha Mungu awabariki sana tunapoendelea kuombea huu mchango, hiyo center meeting ambayo itakuwa Jumamosi at Ekerole PHE Church. Nataka kushukuru Macedonia East ambayo imekuwa on duty. Macedonia East ambao wamekuwa on duty wanamaliza leo jioni. Kwa hivyo kuanzia kesho asubuhi Zion Fellowship ndio itakuwa on duty. Zion Fellowship ndio watakuwa on duty as from tomorrow.
Pamela Irene wa Mount Carmel, Pamela Irene wa Mount Carmel alipoteza mamake mpendwa. So as a church tumeulizwa tuombee hiyo familia. Kupoteza mzazi is painful. Tukumbuke Pamela Irene kwa maombi, na tukipata nafasi tumtembelee, we console her for the loss of her mother. And because of that, baada ya ibada kwaya ikiongoza grupu moja kwenda Nyapara Iwere, tutaongozwa na Mount Carmel tena kwenda kumfariji mwenzetu Pamela Irene of Mount Carmel. Ni vizuri tusimame na mwenzetu ambaye amefiwa, tuende tuombe pamoja. Kwa hivyo nataka kutangaza kwamba ni vizuri tujue that we have a welfare in our church. PPF iko na sote tunatakiwa tukue kwa hiyo welfare. Tukiwa kwa welfare, we know what we are supposed to do. Tunajua ile ambayo tunatakiwa tufanye, na ni vizuri welfare tukiwa mbele before mauti tupate. Mauti tupate tukiwa mbele. So vile tuliandikiwa kwa wall, our sister Pamela Irene alikuwa amechelewa kwa miezi miwili, miezi mitatu, na katiba yetu inasema ikiwa umechelewa welfare haitakushughulikia. It is there in the constitution. There's nothing new. Tunajua ya kwenda kumfariji. But going forward, nataka tuelewane wote pamoja. Going forward, tutakushughulikia when you are a paid up member. Isikuwe kawaida kwamba pande ingine uko mbali sana, pande ingine tunakushughulikia vilivyo, haitakuwa vizuri. But kwa leo nimesema baada ya ibada tutatoa matunda tukiongozwa na Mount Carmel Fellowship, tuende tufariji our sister Pamela Irene. Leo our MD hayuko pamoja nasi, Makariga. Ni mgonjwa, sio mgonjwa sana, alienda check up akakuwa admitted. Kwa hivyo ako hospitali from Wednesday. Mama Wilita yuko hapa Nyangena, tuendelee kumuombea. Tumeongea na yeye leo asubuhi, kaniambia ako sawa. Ni vile tu alienda check up, wakamwambia ngoje kidogo, daktari mkubwa akipita atamwangalia, wamshughulikie ndio arudi nyumbani. Sasa nilimuuliza, wewe ni mgonjwa sana? Akaniambia mimi si mgonjwa sana, nilikuja tu check up, wakaniambia nikae kidogo ndio daktari wamwangalie. Kwa hivyo tukipata nafasi tunaweza mtembelea, tumkumbuke kwa maombi. Finally, tumefuna. Wacha tulete mafuno yetu katika nyumba ya Bwana kwa uaminifu. Ile Mungu ametusaidia nayo. Tunajua kulikuwa na kiangazi, lakini ile kidogo tulipata ni mapenzi ya Mungu. Kwa hivyo tulete mafuno, ligesa katika nyumba ya Bwana. Usianze kutumia ligesa before ulete katika nyumba ya Bwana. Toa 10% ya Mungu mletee, na atakubariki na ile kidogo ambayo utabaki nayo. Tena tunapoendelea kupanda, Mungu atasawasisha ile ambayo tumepanda, tena tupate mafuno mengine mengi. Wacha tuamini katika neno la Bwana, akisema tumjaribu kwa kutoa katika nyumba yake, na yeye atatubariki, atatuongezea, na tutapata mengi tuendelee kumtolea katika nyumba yake. Kwa hivyo wacha tulete ligesa. Tutapanga siku ambayo litaombewa, lakini ni vizuri tulete mafuno yetu katika nyumba ya Bwana. Leo tutakuwa na kwaya 3 vile tulitangaziwa last week. Tutakuwa na Macedonia East ndio watatufungulia. Baadaye tutakuwa na wazee Solomon team, and finally tutakuwa na our youths, vijana wetu. Leo tena ndio watatufungia. Kwa hivyo Macedonia East, karibu na wimbo mmoja.
Macedonia East. Inua wapendwa, msemeni Bwana. Inua mikono, msemeni Bwana. Na yeye anaweza vyote, inua mikono. Asante sana, tupigie Macedonia East makofi mazuri. Asante, nataka nileta our youths, vijana wetu wakuje, na kwa sababu ya muda, kwa vile tumetangaza kwamba
leo tutakuwa na brief sermon kwa sababu kuna wengine wanaenda Nyapara tu. Kwa hivyo wasee, na waomba kwamba tuta present leo. Tujipange vizuri next week. Wasee, tujipange next week kwa sababu ya muda. Kwa hivyo nataka nilete vijana wetu. Vijana wetu karibu.
Asante sana wa youths. Wimbo mzuri sana. Ningependa mkienda mutrain zaidi hiyo wimbo tukiwa na ile weekend ya Pasaka. Mtakuwa na signs vizuri, mtakuwa mmejifunza huo wimbo vizuri. Tutawapatia nafasi tena wakati huo. Kwa hivyo our youth, it's a very good song, inatukumbusha mambo mengi. Kwa hivyo tuende tujifunze zaidi wakati wa Pasaka. You'll get an opportunity kuimba tena katika nyumba ya Bwana. Kwa wakati huu nataka nikaribishe wageni wetu ambao wamefika Nyamataro siku ya kwanza, ama ulikuwa hapa ukaenda tena umerudi. Karibu katika nyumba ya Bwana. Kwa hivyo we love you. Our visitors, welcome to the house of the Lord wherever you are. Ningependa usimame usalimie kanisa. Wageni wetu tusimame tusalimie kanisa. Asante sana wageni wetu kwa kufika. Tupigie wageni wetu makofi mazuri wanaposimama. Asante sana. Asante, tupigie wageni wetu makofi vizuri. Asante. Ikiwa umesimama umekaa karibu na mgeni, ningependa na wewe usimame na mgeni umkaribishe vizuri. Asante, nimeona hapo wamekaribishwa vizuri, tuwapigie makofi. Huko nyuma sijaona mtu akaribisha mgeni wetu. Hapa katikati kindly tukaribishe mgeni wetu hapo. Amen. Asante. Pale mgeni wetu hajakaribishwa vizuri. Asante wageni wetu. Amen. Kwa sababu ya muda, leo hatutawaleta msalimie. But baada ya ibada, wageni wetu tusiende, tupaki kidogo karibu na hiyo meza, tutapata viongozi wa kanisa, tutajuana vizuri. Karibu sana Nyamataro. May God bless you so much. Tupigie wageni wetu makofi tena mazuri. Asante sana. Sasa imefika wakati wa kumtolea Mungu. Mungu amesimama nasi wiki yote. Ningependa tusimame vizuri, tujiandae, tulete sadaka nzuri, fungo la 10 ile Mungu amekubariki nayo, tukiongozwa na praise in worship, tulete matoleo yetu katika nyumba ya Bwana. Karibu sana praise. Tusimame wote.
Tuamini, tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu mwema. Tunalishukuru jina lako. Asante kwa sababu ya nafasi. Bwana, umetuneemesha katika ibada hii ya matoleo. Wanao Bwana, wakubwa kwa wadogo, wote tumetembea madhabahuni hapa, tumekutolea Bwana jinsi ulivyotupaliki. Tuomba asubuhi ya leo ukayapokee matoleo yetu Bwana, yakawe manukato kwako siku hii. Ukatubariki Bwana, na vyote vile ambavyo tunavyovifanya vikapalikiwe katika jina la Yesu Kristo. Bariki wazee, wamama, vijana wote pia na watoto. Bwana, ukabariki kazi zetu, mashamba, hata na mifugo yetu na vyote Bwana. Pokea sifa kwa kuwa Bwana utatubariki. Kwa Yesu Kristo tumeomba tukiamini. God bless you. Asante sana. Praise in worship inapokuja, nataka kusema ikiwa wale ambao wanatutazama kwa mitandao online na wengine wale ambao wako na pesa kwa simu, tuko na tili yetu ya kanisa. Ikiwa unataka kumtolea Mungu kupitia kwa till namba yetu ni 331388 331388, itakuletea china Nyamataru PAG Church, na kwa hivyo utakuwa umefanya kazi ya Mungu kwa kumtolea. Wacha Mungu awabariki wote. Karibu praise in worship. Yes, hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Tuko na furaha asubuhi ya leo. Yes. Muna furaha. Ungekuwa mumesimama, maana hapa ni mahali pa furaha. Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu? Raise your hand above your head and make a joy noise unto the Lord. Shangwe na vigelegele na vigelegele na vigelegele. Haya, nataka tu nipe dance kwa madaa pole pole ukiwa unacheza. Hapa ni shangwe tu. Haya, nipe dance ukiwa unatabasamu.
Praise the Lord. Pigia wanakwaya makofi mazuri. Father, we thank you. Father, we bless you. You are great. There's none like you today and even forever. Father, you have given us this chance. I have stood before this pulpit just to say you are our God. There is none like you. I want to say, my Father, today is a day that my Father, we also want to hear from you. Father, bless each one of us. Stand with us. Where we have done wrong, Lord, I stand on everybody's behalf that you forgive us, Lord, and give us another chance, my Father. We thank you for great things. We thank you for who you are. For in Jesus' name we pray. Amen. Aha. Bwana asifiwe. Mwanena wako. Fungia tena mkono hivi kama unaniona. Kwani onye kondoti. Asante. Salimia mwenzako. Mwambie mchungaji amekusalimia. Salimie, salimie, msalimie. Salimie, salimia huyo, salimia huyo. Salimia huyo. Mokwani. Thank you. Asante. Hiyo ni karibisho nawapa tunapojiandaa. Aina mahali gani na abaire karotoka enderete kuyaligania. Tukasikize neno la Mungu. Totegerera lingana lya Nyasaye. Leo asubuhi lero mambia ninapojiandaa kuja kusimama kuhubiri, kona lenge kuyaligani nchente nene ndandie. Mgeni wetu akaondokea mzuri wa zamani. Omogeni oito ochichangoraiga. Na ni mzee ambaye ametoa njiri mbali. Nande no mogako rusirie njiri yale. Sasa nikaona ni vizuri. Naro rambuya. Chenye nilikuwa nataka niwaambie leo. Keli nataka kubatebirero. Nimpe nafasi. Imo alibaga. Ili tena naye atuhubirie. Nera atorandelie. Ni mzee Enoch Obiero, watu mnamjua. Igakoro kumopasa Enoch Obiero mumamanyete. Siku zile tulikuwa na regions. Ama tukali tuagatualire region. Mimi nilikuwa namjua pastor mkubwa wa region. Igona mumanyete buno mopastor manene bwe region. Na leo amekuja. Lero chire. Na yeye ni mzee ametutoa mbali. Nande no mogako torusiria. Sasa singeweza kutampa nafasi. Ase igoti nale ko bati mohali baga. Hata kama hakuwa amesema anakuja. Nonya tate batenga ngocha. Ametoa injili mbali. Orusirie injili yale. Pigia yeye makofi mazuri. Mwakere chinko bichingia. Mzee Dadi, tunakukaribisha Nyamataro. Mwaka tu akwaliganiria Nyamataro bona tato minto. Ili ukatuambie neno. Ligaro to kuanere lingana. Ili tena uombe Nyamataro. Ligaro sabere Nyamataro naende. Tukaweze kubarikiwa. Tosese niwe naende. Na sisi tuende mbali vile umetoka mbali. Na ndale bona kuwa rurale. Kwa hivyo nataka kukabiri pulpit hii. Asego na akoira matabau haya. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Aselia talia ukatubarikie. Otoseseni. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa nafasi hii. Ninamleta mzee wa injili Enoch Obiero. Ametoa injili yako mbali. Baba, anapotuhubiria siku ya leo, umsaidie, umlinde, anapotutamkia baraka, Baba, utende mazuri. Asante sababu wewe ni Mungu. Na ni kwa jina la Yesu tumeomba. Na kila mtu aseme amen. Amen. Omorandia bwe station. Mchungaji wa Nyamataro PH. Omorandia o Nyamataro PH Assembly. Wanao simama naye bali bakotenena nere mkutano omo sangerekano bonsi wa vijana ambao wameimba hapa, abasai bali batelira na nyota ambao mumekaa wakubwa na wadogo, na mwensi bali toikaranse tabanene nabake. Nimewasalamu katika jina la Yesu. Mjambo. Na bakwanira selia dare Yesu mbuyamole. Hallelujah. Amen. Mimi kwa jina ni Enoch Obiero. Aselieta buna tebire no musomba Enoch Obiero. Reverend.
omo reverend Mungu aliniokoa nikiwa kijana 1960. omonene agantoria kindo mosao moke omwaka wa 1960 Tena aliniita nikaenda kuhubiri neno lake. akandangeria ng'ende kurandiringana liaye Nilianzia mahali anaitwa Engoto. ngachakira sakoro kwengoto. Hapo nilienda nikaona mahali nilianzia 1960. Aigo nkagenda nkarora sina chakire the 1960 Nikaona kanisa limesonga mbele. nkarore kanisa yasukire mutwe Na nilifanya kazi ya vijana na akorete mirimo y'abasaye kama regional director wa Gusii na Migori, buno mo director Gusii na Migori, na tena nilifanya katika Kenya nzima, na Kenya yonsi. mahali ambao nilifaulu kuenda ni Lodwar. Asina nyalete kugenda Lodwar, Nikawa na kambi ya vijana, nkatwale kambi y'abasaye walitoka sehemu mbalimbali. bakaruchi nsemo ao Nilikuwa pato sichaenda sehemu zingine. konyora tindagenda chinsemo chinde Region ya Itibo kafunguliwa. Region ya Itibo ekaigorwa. Nami nikatoka Nyang'ori kwa ofisi ya vijana. Nkarunya Nyang'ori asa ofisi y'abasaye kuja kuona vile region ya Itibo ya kwetu inafunguliwa. Inche korora bona Itibo ya seite koigorwa. Ilipotangazwa ya kwamba imefunguliwa. Ekero yararigwanga yaigoirwe. Na Musamba alikuwa anaitwa Shemirangi. No mugako lekoro kwa Shemirangi. Yeye ndiye alikuwa General Superintendent. Nero lengo mo General Superintendent ya matukai. General Secretary alikuwa Dr. Michael Tanga. No mo General Secretary galenga Michael Tanga. Wakasema Itibo imefunguliwa. Bakatebanga Itibo yaigoirwe. Sasa tupatie viongozi. Bono toe abarai. Kiongozi wa kwanza ni Regional Superintendent. Omora yo motanga ni Regional Superintendent. Hapo nikasikia jina langu likitajwa. Awo nkaiwe lietali analigwa atorwa. Ateno kubiro ache. Ngaeno kwebuyera ache. Wakaambiwa hiyo haitawezekana. Bagatebi kungeyite kunyarekana. Mtu hawezi kusuka kutoka juu ache hapa chini. Moto tako rugoro ajichensa. There was a attack of war at Itibo. Esegie kabali Itibo. So viongozi wakaja wakaniuliza, wewe unafikiriaje? Asiga barai bagacha bakamboli ngaye na kiolengerereti. Kawaambia, nkabatebia yala ambao alia mkutano amesema aliyo mosangereka notebire nikikataa nkwanga kuna wakati ambao nitawahitaji enga kinere ndabaganie watanikataa. baruoro banyange. I said let me come down here. Ingateba ngatiga inchansa. Nilikuja nikafanya kazi kama regional superintendent. Ngachanga kole mirimo buna regional superintendent Kwa miaka michache. Ase miaka emekeigo. Regional yalipoondolewa. Ekero region charusi wororo. Mimi nikasema siwezi kuenda kazi ya overseer. Ngateba ngatingo kaenda kazi ya overseer. Hebu niruti uchungaji. Tigangirane asoborandia. Nikaruti uchungaji. Nkaira na asoborandia. Miaka michache. Miaka emekeiga. Ikatangazwa ya kwamba sasa miaka imetangaza ya kwamba ukomea hapo. Ekaralia miaka wana yana yogo staff ya ikire. Kwa hivyo nikarudi nyumbani. Asaigo nkaira na gochika. Mahali nimetoka asubuhi ya leo. Asena rulelere mambie yiga. Wakati maricho ni yalifungwa. Ekara chiricho ni chia siegetu. Wachungaji walisema. Abasomba banyasaye bagateba yiga. Uwe ukitutembelea na kutusalamia makanisa yetu. Obego gotetarira na gotokwani ase chikanisa chieito. Nikawaambia. Nkabatebia. Mkinialika nitakuja. Komoranga ligani ni nchiche. Unajua. Omanyete. Nimengoja. Naganyire. Mpaka niliamua. Mpaka na chireki na nchebweka. Sasa nitajialika. Bono igo nkwe haliga ni nchebweka. That is what I'm doing, Pastor. Nakina akora. Nimetembelea makanisa. Na atarere chikanisa. Kwa sababu naona nisipo yatembelea. Ekiagara ndoche ngonya tingo chitarera. Nitasahau wala ambao. Igonde ebe balia.
walisimama nami katika kazi ya Bwana. batenenendera mona inchi asemere moyo monene Nitasahau makanisa yetu. nande ninyebe chikanisa chietu Kanisa la Nyamataru, kanisa ya Nyamataru wakati nilikuwa regional ekero superintendent, narengo mo regional superintendent lilikuwa kanisa kidogo sana. iyo yarenge kanisa nke mono Nadhani pastor ambaye alikuwa hapa ni Reverend Omesa. nkorengera linga mosombo nyasaye olenga iga Reverend Omesa Nilimtoa hapa nera narusetia nikaleta na mwingine. nkaleta noyonde The way I see now Nyamataru, enchena ndoje Nyamastaro bono I say God is God. iyo ngotebanga nyasaye He is doing great things. iga agokora ebintu ebinene Mungu ni mwema. nyasaye nomuya Nyamataru ilikuwa kidogo. Nyamataro yarenge nke Naona limekuwa kanisa bono ndoche yabeire kanisa enene And the way I see the pastor, nenchera ndoche omusumbo nyasaye anaonekana kuwa na bakororekana ng'ambu yaye mnasimama na yeye, ngo mwatenenera monene which is good. eyere buya Nasema Mungu wetu ni Mungu. na atebire nyasaye wito nyasaye Nimefurahi kuona vijana hapa. nagokire korora abasaega Niliweka maisha yangu kwa kazi ya Igo vijana nabe- miaka ya 70. igo nabegete emeremo yane yonsi ase abasae emyaka eri I 70 worked here and there. ingakora emeremo aiga naria I ran here and there, nkarara ari naria encouraging young people. nko abantu abaka omwoyo Nilipoona vijana hapa ekero narora wakiimba, abasaega iga bagotera nilisema Mungu ni mwema. igo natebenga nyasaye nomuya Kwa makanisa machache ase nimepita, chikanisa chinke iga nayetire nimejaribu kuangalia vijana, natemire kurigereria abasae lakini ninyi naona Kolende hapa vijana muko. korende inu narorire ng'abasae mbara Naomba muendelee mbele. nasabire ng'a mogenderere I'm encouraging you young people. igo nkobaha omwoyo abantu abake Stand firm in the Lord. tenena bokong'wa ase omonene Be focused. kaba omonto obwate ebirengereri bia motwe Don't ever be distracted. tobasa gotwara ebitango gati motu Mukiangalia mbele. ekero mokurigereria motwe Should Jesus tarry? ekero yesu agocha Should Jesus tarry? Yesu akikawia, yesu ogotebana ninyi ndio mtaongoza kanisa hili. ninu morara ekanisa yeito Hallelujah. amen Hallelujah. amina Unajua wakati ule nilikuwa regional superintendent, omanyete amatuka ari narengo mo regional superintendent nilijaribu kupanga semina ngatema ya walimu ngatema kuroberia semina y'abalimu there at Kereri. aya likereri We had very few teachers. twabwata abalimu abake mono I had about 26 teachers. nabwata abalimu ang'e 25 no But now, kulende boniga hebu nisisahau, nimefurahi kuona timbasa kwebanga nagokire korora Mata Mukutu. inga narorire omwalimu okoruku ng'a Martha Mukutu Wapendwa ambao walinilinda Sameta wakati niliishi kule Sameta. abancho bali bandendete ali Sameta ekero namenyete Sameta Nilipompata hapa, ekero namonyora nilisema Mungu wetu ni mwema. nateba ng'a nyasaye aye nomuya And she looks very young. nanda hakorolekana eswit 16 By the way, gitu naambia wase egento ngotebia bagakaneke takoroka omurugi ng'omong'ina. wacha kuita bibi yako mzee Ate hiyo ndio njia wacha unamsifu. kumuita mama Igoragera akatebwangu. utamfanya aseeke haraka Tafuta jina nzuri ligie lieta ligia la kumuita. liokomorangeria Na wewe naye mpendwa, naye omwanchwa usisoe kuita mume wako omugaka. tako na konara korangeria omogaka ong'omogaka komogotiori Hilo jina litamfanya seko upesi. eriete eri nigo riragera agote bwangu Look, a better name. ligie lieta ligia Anyway, that is just by the by. oyi nogoetera igo
Tuangalie neno la Mungu. tũrigererie ring'ana rĩa Nyasaye Because I hear you are you have a very short time here. ĩkĩagera na igũrũ ng'ebiro bwata igana ebike You are going elsewhere. ngoenda mũracigĩte Let us share the word of tiga God tũsange ring'ana rĩa Nyasaye from the book of Colossians. akorwo ase gĩtabu kĩa Abakorosai Colossians chapter 3 Abakorosai 3 and verse 16. Abakorosai 3:15. Though I'm young, I need someone to read for me. nganetio omonto ansomere Who can read for me? oransomere kĩnyamũrĩrĩ ĩkĩ Colossians 3:16. Abakorosai 3:15. Yeah, read for me, Pastor. Tuombe. Baba Mwenyezi Mungu, Tata mũnene nakushukuru kwa kunipa nafasi ya Na- kusimama na gwakĩrĩ mbia mũna soko ng'alibagari ũgũtere na iga mbele ya waamini wako katika mji wa Nyamataro. bosio bwa bana bao ase omochio Nyamataro Ninapozungumza juu ya neno hili, ekera ng'okwana igũrũ rĩa ring'ana eri uniongoze, ũndae na ninaomba usikilizaji mwema na asabira obotegereria obuya kutoka kwa kila mmoja. korwa asekera oyo omoito. Nimeomba na kuamini katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Amen. Ujumbe wangu leo Ring'ana liane rero ni ule neno la Kristo liwe ndani yenu kwa wingi. ng'aling'ana lia Kristo limenye ase more ase obonge. Paulo ndiye aliandikia kanisa la Kolosi. Paul nero likerete Abakorosai. Kanisa la Kolosi lilikuwa na watu. Kanisa ya Abakorosai nigo yabwata abantu. Na katika sehemu hiyo Na ase nseme eyo kulikuwa na mambo mengine huko. amang'ana nalengorora amange. There was a paganism Obo setani bwalengo in that place. asalia. And the church was not far from paganism. Ne kanisa tiyalenga hale korwa ase obo otabano bonyasaye. Paulo akawaandikia akawaambia, Paul akabalikira akabatebya. mkiwa katika hali hii, Ekero more ase angabunayo. hebu neno la Kristo Tigali liwe ngana- ndani yenu kwa wingi. Tigaling'ana lia Kristo limenya ase obonge ime yaino. Haleluya. Amen. Leo nataka kuambia watu wa Nyamataro Lero ntakete kubatebya abantu ba Nyamataro. kwa njia ya kuwapa moyo, Ase okubamenta omoyo. kwa njia ya kuambia As- musonge mbele, Ase nchero yokubatebya nga mosuke motwe. kwa vile mahali mumetoka ni mbali. Ekiagera ase mwarure ng'ale. Kwa hivyo nawaambia neno la Kristo Ase igo liwe nigo- ndani yenu kwa wingi. Ase nigo nkubatebya nga ling'ana lia Kristo limenya ase obonge ime yaino. Kwa nini? Ase ng'enchi yake. Neno lisipokuwa ndani yako, Ekero ling'ana litali ime yao. utakuwa mtu wa maneno. Obwata amang'ana amange. Ninakuonya Na kotogonyeire. usimame katika neno. Otenene ase ling'ana. Neno la Kristo liwe ndani yako kwa Ling'ana wingi. lia Kristo limenye ime yao ase obonge. Umeishi katika dunia Twamenyire ase ense. ambao ina mambo mengi, Ebwata amang'ana amange. dunia ambao unasikia visa, Ense okoigwa ebinto amakora amaba amange. dunia ambao tumeanza kusikia Ense twachakire koigwa ati mtu ng'omonto mwanamume omosacha amechinja iga akonyenya mke wake, mokaye amechinja watoto wake, onyenya abana baye naye amemalizia kujichinja. omanya korworora okwora nere gweita. What is that? Eki ninkibono Mbona hayo yanatendeka? ninkiye kora yagokoreka
mahali ambapo hakuna neno, aselingana litaiyo nyumba ambao hakuna neno, enyomba etabwatiringana unapata mwanamume, nigokonyora omosacha mwanamuke omokungu hawamchui Mungu, tibamumanyeti Nyasaye, hawachamchua Yesu, tibaramumanya Yesu, wanamsikia Yesu, igo bakomoigwa Yesu, na wakati mwingine wanaimba juu ya Yesu, nechinga kichinde bamotera igoro ya Yesu, lakini hawachampokea kolende tibaramonyora kama mwokozi wa maisha buno yao. motoria bwa bagima abo. Biblia inasema Biblia goteba walio muamini Yesu, bali bamwegenire Yesu, waliompokea Yesu, bali bamonyorire Yesu, Mungu aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Nyasaye nkubakorale baba abana baye, Wala ambao wameamini neno, bali megenire lingana, neno linaishi ndani yao, lingana limenyete ime yabo, wanamchua Mungu bamumanyete Nyasaye kupitia kwa neno, gwetera aselingana, si kwa sababu ya kusikia, tali asengenche yokoigwa, lakini neno liko ndani yao. kolende lingana lire ime yabo, Wala ambao neno liko ndani bali yao, lingana lire ime yabo, kwao Mungu ndiye tegemeo lao, barabo Nyasaye nere okosemeli kwao, tena egemeo lao. nere lingana Ndio lyabo. sababu asubuhi ya leo Na kiekora selimambia lituko lya nakuambia lero mpendwa, nagotebirie omwanchwa ambia watu wa Nyamataro, natebirie abantu banyamataro neno la Mungu liwe ndani yenu. lingana lya Nyasaye libe ime yaino, Pokea neno, linyole lingana, uwe na neno, obe ne lingana, uwe mtendaji wa neno. obe omokoli bwe lingana. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amina. Yesu alisema nini kuhusu neno? Yesu nki akwanete igoro ye lingana. Yohana 15 mstari wa 7 Yohana 15 omostari yo gatano na kabiri inasema nini? yenga kiegoteba Sema, soma. Mope hiyo sauti mwaili itawanyereri. Amen. John 15:7 says, Yohana 15 mstari wa 7. if you remain in me, Mukikaa ndani yangu and my words remain in you, na maneno yangu yakikaa ndani yenu, then you will ask for anything you wish, ombeni lolote mutakalo litaka and you shall have it. na mutatendewa. Amen. Haleluya. Amina. Yesu alisema, Yesu agateba kaeni ndani yangu. menya ime yane. Wapendwa, mukae ndani ya Yesu. Abanchu mumenye ime ya Yesu. Usipokaa ndani ya Yesu, Onye toko menya ime ya Yesu, wewe aye una mahali, una msimamo. tobwati omosimamo, Wewe ni mtu ambao aye no muntu una mwelekeo. tobwati asogochi, Wala ambao wako ndani ya Yesu bali balemenyete ime ya Yesu wana mahali ambapo wanasimama, mbabwata ase bateneine na tena wako na mwelekeo, nande mbabwata ase bagochi, kwa sababu wanajua Yesu ndiye njia yao. eke kiagara bamanyete nga Yesu nere enjera yabo, Yesu ndiye mwanzo Yesu nere na omochakano mwisho wa maisha yao. n'omuheri bw'obugima bwabo, Hao ndio wanamungoja Yesu. abo nabo bamuganyete Yesu. Haleluya. Amen. Wala ambao Balia wanamjua Yesu. bamumanyete Yesu. Yesu amesema, Yesu otebire iga manyene mukikaa ndani yangu, kamura amenye ime yane, kaa ndani ya Yesu, menya ime ya Yesu, na maneno yangu yakikaa ndani yenu, namang'anane kara abe ime yaino, ombeni lolote mutakalo, sabakera ekimoganetie nanyi mutatendewa. na inwe namokolerwe. Kulikuwa na wakati ambao nilikuwa nahubiri hili neno mahali Ase nare ebirombire nare koranira ng'ana eriga asegete msito fulani ase omo linanigete, and there were so many people, n'abantu nigo barenga abange, as many more than you, barenga abange baetaneti inwe,
And then mtu akatokea omonto akamanya kurwara akaoroka akacha na mushale, agacha n'ensara. and then he said, who is this preaching Akarwara here? akaboli ng'ang'o oyo okurandiga. That time Ebiro biria wakati ule niliona mauti, ebiro ebyo nkarora ogokwa nikashindwa la kufanya engasinyunki ngokora tena. naende Nikakumbuka nianze kukimbia wapi, inkainyora ng'anchake komonyoka gochiasari na tena nitakimbia nikiwa na Biblia. inkomonyoka kinde ne bibilia How can I run with the word? ng'akinda atamene Unajua lingana ukiwa na hili neno omanyete karole ne linganeli wewe ni sucha. aye ne suja. And then I said, let it come what may. inkaruoro ngateba ng'atiga kebe kigekoba. Do you know what happened? nomanyete ngikiabete Within a very short time, asebire ebikeiga komia minoko ya mutu nikasikia sauti ya watu ikisema la. inkaruoro nkaigwa esauti y'abantu egoteba ng'ayaya Nilipofungua macho ekero naigora amaiso nikaona yule mtu amebebwa nkanyora omonto ori obogoirigwe akapelekwa mahali alipelekwa. akairwa asairetwe Mimi nikaendelea kuhubiri, inche nkagenderera kurandia nikahubiri Injili. nkarandie nchiri Na wapendwa, nande abanchwa tunaishi katika dunia ambao ina mambo. igo tomenyete ense ebwata amang'ana We are living in a world of many challenges. igo tomenyete ense ebwata emechande emengi There are times you can face chinga kinchire okoumerana what you may not understand, kerio tatwara obomanyi igoro ya what you kerokio may you will fail to see. kerio orasinyu korora Like the time engakigete when I was a Christian Education Department Director, ekero narenga omosidi and then I had a motorbike, nabwate Known as nabwate epikipiki Yamaha. yarenge koroku yama Nikafika mahali fulani, nkaika asegete mvua ikanyesha nyingi, embura egatua sobongi nikakimbia inkamonyoka niende for a shelter. ingende njikoigama Nilipoona nyumba ambayo ilikuwa karibu, ekero narore nyomba yarengang'e mwenye nyumba akasema, weka hiyo pikipiki yako isichome nyumba yangu. omonene omonyene agateba ng'a beke pikipiki eye yarete ebase gosamba enyomba yange Nikamwambia haiwezi kuchoma nyumba, nkamatebi ng'a pikipiki tegosamba nyomba hata kwangu inalala ndani ya nyumba. nonye mbuone gekorara ime y'enyomba Akaniambia weka hiyo pikipiki yako mbali. agateba ng'a tige epikipiki eye yare Nikawacha ikanyeshewa inkayetiga egatweru na mvua ilikuwa mingi, nembura igo yarenge nyingi ikanyesha mpaka maji yakaingia kwa plagi. egatweru goika amache agasoa se black Nilipoona sasa usiku umeingia, ekero naroche ng'o obotuko bwasoire those days were those days which were known as days of Chinkororo. amatuko ari garenge korokwa amatuko y'echinkororo You know, omanyete I pray for our country omanyete igo ngosabera ense yaitu because I've known what it may mean ekiagera nimanyete ng'a inkie if mineti things go wrong. ekere binto byachire bogeka That was not a good time. eyiti yarenge chinga kichingia Nikaondoka na pikipiki, nikajaribu kuwasha, haikuwaka. ingatema gokie pikipiki ekanga gwoka Maji yalikuwa yameingia kwa plug. amache konyora yesoire ine Nikawasha, haikuwasha. ingatema kuokie kanga gwoka Nikaanza kusukuma, nkaruoro ngachaka koyesukuma na nilikuwa mbali kutoka nyumbani. nande niko narenga ale mono korunka Watu wakatokea kutoka mahali ambapo walikuwa, abantu bakarua se barenge 3 of them. batatu Wakati wakaniambia, friend, bagacha bagantebinga musani if you will be very kind, onye gokoba omwororo mono we'll take you home. intokoire nkabwo Na mimi nikajiuliza, ni mimi nafaa kuwa very kind? na inche nkebolinga ninche ngwenerete kwororoba These people are contradicting themselves. abantu aba bachakire gwetantania Na tena ni wapi wananipeleka? ng'ai bakong'ira I prayed. ngasaba
You know, when you pray, omanyete ekero ogosaba it does not mean that you make noise. teminete When you ng'a igo pray. ogwaka eriogi ng'a ngosaba ore You just talk to God. igo ogokwana na nyasaye You are God, nyasaye the maker of us, oyo ototongete intu the twensi sustainer of us, oyo otorendete intu twensi the one who controls the entire universe. ori ogokontrolie ense yonsi He knows the sun. niga amanyete He controls the sun. nero ogokontrolie erioba And you know, he knows the number of stars. naende namanyete enamba ye ching'enang'eni Have you ever taken time to count the stars? kwana koira chingaki obare ching'enang'eni No, yaya that will be a waste of time. eyi niga erabe nebiro biago ogosari Because you will be doing what you cannot be able. ekiagera niga ogokora keria otanyare gokora But God knows kore the ne nyasaye number of namanyete stars. ching'enang'eni nirengachire And he has a name for every star. naende nabwate erieta riake reng'enang'eni What a God he is. ng'aki nyasaye orori oyo The are God we believe in nyasaye ori twegenete is God, nere nyasaye is able to do anything, nere okonyara gokora kende gionsi anytime. engaki chinde chionsi So that moment ase ebiro ebyo I prayed God, ngasaba nyasaye these people, abantu aba what they are talking, is it true that they are taking me to a good home? eki bagokwana namaene ng'a nkong'ira bare enkengiya God help me. nyasaye nkonye I tried to tell them, nkatema kobatebia friends, abasani tomorrow I'll be somewhere preaching. mambia ninchemba asegete gochikorandi They said, no, bakaruhora bakateba ng'a yaya we are taking you home. inkatogokoira So I kept quiet. nkaruhororo ngakira Lakini Mungu alitenda muujiza. korende nyasaye agakore gekone Hawakugusa pikipiki. tebachiete gukune epikipiki eri Mungu akawaambia, akawazuia. nyasaye akabatanga Mimi nikaendelea kusukuma pikipiki. inche nkagendera gusukuma epikipiki eri Wakafika mahali waliona huyu mtu amekubali. bagaika asegete bakaranga omonto oyo bwanchiranire Wakasema, wakaniambia friend, bagantebi ng'a mosani this one will bring you. ekeiga Huyu atakuleta. oyo ngokoreta are Sisi tunaenda kuandaa mahali. ntu twachire koaligania ase Basi nikauliza Mungu, nkaruhororo ngabori nyasaye wanaenda kufanya maandalizi ya igo aina gani? bakogenda koaligania nchera kieyi Na tena nikaona naende nkarora tumepaki moja kwa moja. twatigaire oyo omaso oyomo Huyu mtu nikimuchimba tege, omonto oyo nkomwaka etege yemo yoka sinitatupa huyu huku. tinkoruta gochiari And you know those days I was younger than I am now. naende omanyete amatuko ari nigo narenga omoke And I was able. naende nebo nare konyara Nikaona nimuchimbe tege. nkarora ng'a motwange etege Na tena nikajiuliza, naende nkebora akipiga nduru, ogoaka eriogi what will happen? inkikerabe Mungu tena fanya muujiza naende mwingine. omonene kora egekone kende Tukaendelea. tukagenderera Tulipofika mahali ambapo aliniambia, rafiki, hii ndio njia tunafuata. ekero twigite ase agontebi ng'a omosani eye nere enchera You tokobwati know, our God is a God of miracles. omaete nyasaye bwa ebikone And he does things at the right time. iga agokora ebinto biaye ase ebiro biri bigwenerete Nikapiga pikipiki kick mara moja. ngake pikipiki ekiki eyemo Mara mbili mara kabere akasikia nikimwambia rafiki bye. akaigu nkomotebi ng'a mosani kwaeri Mungu wetu ni Mungu wa miujiza. nyasaye oito nyasaye bwa ebikone Yeye ndiye tumaini letu, ere nere ogosemeri gwaito tegemeo na egemeo letu. nere ogosemeri gwaito Huyu ndiye ninawatangazia, oyi nere nkobarareri iga rero kuambia msimame imara katika imani. nkobatebi ng'a motenene bokong'ua ase Neno okwegera la Kristo liwe ndani yenu. ling'ana ria kristo libe ime yaino Unajua omanyete
neno la Kristo likiwa ndani yenu, ekero ling'ana lia kristo riri meino ni mengi yanatenda, na mange lirakore ni mengi yanatenda. na amange lirakore And God does things at the right time. nyasaye gagokora ebinto biaye ase biro biri And bigwenerere in his own way. ase chinchera chiayera omonyene. 2 Samuel Samuel ya kabere 6 isana nemo verse 11 and 12. Samuel ya kabere isana nemo 11 na 12. Basta. Yule ambaye amepata 2 Samuel Samuel ya 6, kabere isana nemo 11 and 12. 11 na 12. Inasema nini? Ekabera ase nyumba ya Obed Edom asenga kiyemetie 3. Ikawa katika nyumba ya Obed Edom. Hiyo ni nini? Sanduku la agano. Ikawa katika nyumba ya Obed Edom kwa miezi 3. Na omonene agasesenia Obed Edom na abantu bonsi be nyumba yaye. Mungu akabariki nyumba ya Obed Edom na watu wa nyumba yake. Daudi agatebigunga asengenjo ye sanduku elia nyasaye. Daudi Omonene osesenirie abantu be nyumba ya Obed Edom. Daudi akaambiwa, mfalme, kwa sababu ya sanduku ile la agano uliwacha kwa nyumba ya Obed Edom. Obed Edom amebarikiwa na watu wa nyumba yake. Amone binto byonsi abwate. Na vyote nayo. Elia akagenda akoye sanduku elia korwa ase nyumba ya Obed Edom. Daudi akaamua kwenda kuleta sanduku lile kutoka kwa nyumba ya Obed Edom. Akayereta ase omochio ye ole no mochengo monene. Akaileta katika capital city yake akiwa na furaha sana. Amen. This is how it was. Nabo yalengiga. Sanduku la agano. Sanduku elia machiko. Mungu aliambia wana wa Israeli. Nyasaye akatebia bana ba Israeli. Liwe katikati yao. Ebe katikati yabo. Wanapoondoka kwenda, kobako genda, sanduku iwe pamoja nao. Sanduku ebe amonabo. Na aliweka mpango vile ambavyo ilikuwa inabebwa. Akaruora akabeko morobeli nganga kiego chikobogoliwa. Vijana abasaye kutoka kwa nyumba ya Walawi. Korwa se nyumba ya Walawi. Men, yani men. Abasacha. From the house of the Levites. Korwa se nyumba ya Walawi. Walikuwa wanaibeba wakiweka kwa mapega. Igobaye bogoliti baye begeta samariko. Hivyo ndivyo ilikuwa inabebwa. Na bayarenge kobogoli gugo. Na kila wakati sanduku ilikuwa kati yao. Nekere engaki sanduku yalenga katikati yao. Walikuwa wanapata ushindi. Igobalenga konyoro bobui. Wakiwa na imani katika Mungu wao. Babu hata wasemelia senya sao. Ulifika wakati engaki egaika. Wana wa Israeli walienda kinyume cha mapenzi ya Mungu. Abana ba Israeli bakagenda mamincha no gwanja kwa Nyasaye. Wakashindwa na adui zao. Bakabugwa naba bisaba. Wakashindwa na Wafilisti. Bakabugwa naba Filisti. Wafilisti wakachukua sanduku. Abafilisti bakaire sanduku elia machiko. Kwao. Bakayeira sobo. Wakaichukua kwa nyumba ambao Mungu wao alikuwa amewekwa. Bakayeira ase Nyasaye yabo yabekire. Mungu wao alikuwa anaitwa Dagoni. Nyasaye yabo yale kwa Dagon. Wakaweka sanduku la agano katika hekalu ya Dagon. Bakabeke sanduku elia machiko ase ekanisa ya Dagon. You know what happened? No manyetenge kiabete. Dagoni ikaanguka. Dagoni ikawa. Wafilisti wakasimamisha hiyo Dagon. Abafilisti bakatema gotenenia Dagon yoyo. Na tena ikaanguka. Naende ikawa. Wakaona bakarora hii sanduku ambao imeletwa hapa. Sanduku yaletirwa. Ndio imeleta shida. Nero yaletirwa bokongu. Wakaipeleka wakaiweka huku kwa mlima. Bakayeira bakayebeka sege tuno igoro. Kwa boundary. Ase orobeberu alenge. Ya Wafilisti na Waisraeli. Aba asoro beberu alenge kati ya Wafilisti na Waisraeli. Ikawa huko.
ekabaroro Lakini Daudi alipokuwa mfalme kurende Daudi ekarabeto muruoti akasema, siwezi kufanya kazi agateba ngatingo kore emeremo sanduku la agano lisipokuwa pamoja esanduku ya nami. Nyasaye onyeteri amo na inche Akafanya mpango kwenda kuleta sanduku la agano, agakora omoroberi yokoenda koleta sanduku eria machiko lakini hakujua sana vile anaenda kuileta. kurende tamanyete ng'ang'a kiago chikoyereta Akaenda na gari ambayo ilikuwa inafutwa na ng'ombe. akagenda negari yarenge koguswa n'echiombe Wakaweka sanduku la agano katika gari ambao ilikuwa inafutwa na ng'ombe. akabeka esanduku eria igoro ese egento kiarenge koguswa n'echiombe Sasa walipokuwa wanaileta ekero bagenderete koyereta Daudi na watu wengine walikuwa wanacheza, Daudi n'abantu bande nigo barenge gotenga walikuwa wanaruka, nigo barenge gotuma na hii gari ilikuwa inaendeshwa na ng'ombe. negari yarenge kogendigwa n'abantu n'echiombe Vijana wawili ndio walikuwa wanaiendesha, abamura babere nabo barenge koyegendi Uiyo na Usa. oyo orenge oyo na usa Walipofika mahali ng'ombe sikateresa kidogo, ekero baika asegete chiombe chigatereria sekeiga na Usa akaona sanduku, hii gari inaenda kuangusha sanduku. usa akarora ng'egari erinko yeriere sanduku eri Akachukua mkono kusaidia sanduku isianguke. akabogorio akasukio koboko rigera akonye sanduku eritewa Hapo Usa kafa. agwo usa agakwa Watu ambao walikuwa wanacheza wanafurahi, abantu bari barenge gotenga na gochenga wakashituka, bagakumia mono wasema sasa mambo yameharibika. bagateba nga bona amang'ana asarekire Daudi akasema, sasa nifanye nini? Daudi agateba nga bona nkingo kora Hatuwezi kuenda na sanduku hili titoko nyumbani. genda ne sanduku eye Sasa tutawacha hii sanduku hapa. igo togotige sanduku ya iga Kuangalia hivi akaona kulikuwa na nyumba ya mtu ambaye alikuwa anaitwa Obed-Edom. ogo chikorigere liga akarore nyumba ya omonto ore koro kwa Obed-Edom Ilikuwa karibu na njia. iyo yarenga hange n'enchera Watu ambao wanakuwa karibu na njia wakati mwingine wanabarikiwa, abantu barange n'enchera botambe nigo bagosese nigo chinga kichinde na wakati mwingine wanakutana na mambo mengine. nechinga kichinde baumenana n'amang'anande Watu wale ambao wanakaa nyuma sana abantu bari bakogebera maega pi wanakosa baraka ya mbele. igo bakoborwa goseseni kwa nyuma Silaumu wala kwa bosio sisemi juu ya wale ambao wanakaa huku nyuma tinigoteba leo, igoro ya bari bare maega kwa sababu inategemea ulifika saa ngapi. ekiagara giekobwatinga nechinsa ire nga gwoike Kiwa kanisa ulikuja nyuma kidogo, onya gwachi cha mahega ake wa mbele walikaa mbele. aba motu igo Mungu baikaransa motua akusaidie usiwe ukicha nyuma sana. Nyasaye gokonye totoka gokonyogo mono Obed-Edom Daudi akasema, weka hiyo sanduku kwa hiyo nyumba. Daudi agateba nga beke sanduku ya ase nyombe ya Obed-Edom Biblia inasema Biblia egoteba baada ya miezi mitatu Biblia egoteba nga nyuma emetinyi etatu yaetire Obed-Edom alibarikiwa, agaseseniwa yeye na nyumba yake. era amo n'abantu b'enyumba yaye Akabarikiwa, agaseseniwa mke wake akabarikiwa, mukaya agaseseniwa watoto wao walibarikiwa, abana babo bagaseseniwa kila kitu walikuwa nacho. na kere gento babwate Unajua Mungu akibariki omanyete Nyasaye kera gosesenia hakuna atakaye laani. onde tayo oranyare kobaga Mungu akiinua Nyasaye ukoimokereria igoro hakuna atakaye susa. onde tayo orabeke gochinsi Obed-Edom akainuliwa Obed-Edom akaimokereria igoro mpaka watu wakakimbiza maneno haraka kwa mfalme. goika abantu bakamonyokia amang'ana bwango gochi ase omoruoti Wakaambia Daudi, bagatebi Daudi ile sanduku ambao ilipaki kwa Obed-Edom esanduku erigwatigete ase Obed-Edom imefanya Obed-Edom kubarikiwa, yagerire Obed-Edom oseseniwe yeye na nyumba yake. era amo n'enyumba yaye Unajua Mungu akianza kukuinua, omanyete ekero Nyasaye achakire gokoimokereria si igoro wote watafurahi. tari bonsi Kuna baragokiwe wale ambao wanalalamika, mbarororo bari bakwemurungania lakini Mungu akibariki korende Nyasaye ogosesenia hakuna atakaye susa. onde tayo orareta inse Akiinua ekera akoimokereria igoro hakuna atakaye susa. onde tayo orareta inse Mungu wetu ni Mungu wa Nyasaye baraka. oito Nyasaye Ndio sababu naambia watu wa Nyamataru, na kiekora ngotebia abantu ba Nyamataro iga chini ya mchungaji wetu, inse y'omosombo ito wale ambao
tunza ikanisa hili, bali balendete ekanisa eyi secretary treasurer, omoliki amo n'omugachi mama director, mama director kiongozi wa vijana omorayi bw'abarwani na washiriki wote. na mwensi pi balimo gushiriki aiga Simama katika neno. tene naselingana Musipokuwa na neno, onye moko banelingana wala ambao hawana neno bali batabwatilingana wanaanza kushughulika na mambo ambao hayana maana, igo bagochaka gwebwatane n'amang'ana ali kwa atali sababu nang'encho wanakuwa watu wa maneno. ekiagara barabu n'abantu b'amang'ana Lakini mukiwa na neno, kulendekera omobwatilingana munaendelea kumuinua Yesu, igo moko gendera kumwimokereria Yesu munasikana pamoja kwa njia ya igo kumuinua moko Yesu. bwatana ase okoimokereria ling'ana Na mkumuinua Yesu, Yesu atainuliwa. nekera moko momokereria Yesu igoro nera na imokererigwa Na igoro Yesu akiinuliwa, na Yesu okoimokererigwa igoro anatenda mengi. igagokora amange Mungu mukisiti kumuinua Yesu, ekera muragenderera kumwimokereria Yesu igoro Mungu atasiti kuwainua. Nyasaye nagenderere kubaimokereria igoro Nyamataro atasiti kuinuka. nyamataro nagenderere kuimokerera igoro Shutikisha sitari, onye Yesu tagocha bwangu mengi yatatendeka. amange nakoreke Kwa hivyo neno la Kristo liwe ndani yenu kwa ase wingi. igoro ling'ana lia Kristo libe ase abonge ime yeino Tuombe. tusabe Baba Mwenyezi Mungu, tata omonene nimenena neno lako nakwanire ling'ana liao nikitumia ulimi wangu wa kibinadamu. natumikire urumeme rwane rwake mwanya Naomba katika jina la Yesu, nasabira ase rietha ria Yesu Roho Mtakatifu omoika omochenu aweke neno hili ndani ya kila mmoja, abeke ling'ana eriga ime yake roho yomo kila mmoja Kero apate yomo. kuelewa. kero yomo anyareka akomanya Ninapomaliza kuomba, kona akurire gusaba je, kunaye yoyote ambao onde ako kati yenu onde nare gatigati yeito ambao hujachukua hatua otaraimokie getambukiro ya kulipokea neno, liokonyora ling'ana eri hujachukua hatua toraimokie ya getambukiro kumchukua Yesu liokomwira Yesu awe mwokozi wa maisha yako, abo motori b'obugima ni bwao wale tu ambao wamempokea Yesu. bali bamonyorire Kristo Yesu boka Mungu anawapa uwezo wa kufanyika watoto wa nabu Mungu. Nyasaye ako alibaga koba abana ba Nyasaye Usipaki kuwa mtu wa kawaida. tobasa gutigara koba omonto obutambi Omba Mungu akusaidie saba Nyasaye agokonye uwe mtoto wake. oba omwana oye Na njia ya kuwa mtoto wake ni kumwamini Yesu. nenchera yoka oba omwana oye n'okumwege na Yesu Kunaye yoyote ambao anasema onde Unenachi. naroro goteba ng'a nami omokwani niombee nimpokee Yesu, nanche nsabire monyore Kristo nipokee neno. monyore ling'ana Labda Mungu alinileta hapa kwa ajili yako. kero kende monene nigandeta igase ng'encho yao Naomba uinue mkono wako mahali huko, nasabire oimokie okoboko kwa andonsi asoli niombe na wewe. nsabamo naye Santi kwa yule, santi kwa yule. mbiyamo nase ng'encho olia Asante mbiyamo kwa nase yule. ng'encho olia mbiyamo nase ng'encho olia Oh, rakasha. Ya mono. Imokia mawaka ino igoro, tingo baboli mocha. mmokie amaboko aino igoro Inua mikono yenu. siwaulisi mukuje mbele Baba, katika jina la Yesu, tata serieta ra Yesu hili neno nimenena ni lako. ling'ana erigana akwanire neliao Nimeomba katika jina la Yesu, nasabira serieta ra Yesu lilete mabadiliko katika maisha lile- ya wale ambao wameinua mikono. lire atogonchoreria ase bari baimokereria amaboko abo igoro Ili yule ambaye hajampokea Yesu ligara oria otaramonyora Yesu ampokee Yesu, amonyore Yesu awe mtoto wako. abe omwana Na oyo nimeomba katika jina la Yesu, nigo nasabira serieta ra Yesu neno lako litawale Lingana- maisha ya li- watoto wako ling'ana liao litawara obogima bwa abana bao katika kanisa hili. ase ekanisa eye Nimeomba na kuamini nasabire na kwegena katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. amen Amen. amina Mungu awabariki. nyamane n'abaseseni Labda kwa kumalizia, kongo koraiga kwa kifupi, ase obweng'e ikiwa Mungu amewabariki, onye Nyasaye obaseseniri muko kwa nyumba, mwao more ase chinyomba mume na mke, omosacha n'omukungu jaribu kujipanga, tema mono kweroberia hasa wanaume. mono mono abasacha Huwa mnashughulika nje kwa mambo mingi. igo okonyora moko na goshughulika alisi kona amang'ana amange Try to
manage your time. tema mono koborie ebiro byao. Fika nyumbani mapema, Ikanka mapema. kula chakula na watu wako. Ragere ndagera n'abantu bao. Tena Nainde. pata nafasi Nainde nyora libaga. ya kuongea na watu wako. Yoku kwana n'abantu bao. Ongea na watoto wenu. Kwana n'abana baino. Hebu neno la Mungu liwe ndani ya nyumba yenu. Ligere lingana li Nyasaye libase nyumba yenu. Kwa mesa yenu, Ase mesa yenu. weka Biblia huko. Beke Biblia aroro. Na jaribu kusoma Biblia. Na tema gosome Biblia. Kabla mchaenda kulala. Unyuma mutaragenda kurara. Najua mama ni wanawake nawaambia Omanyete abangina botambe yonko batebya. jaribu kutengeneza chakula cha jioni mapema. Tema korosi endagera ya magoroba bwangu. Na wewe mwanamume jaribu kuwa katika chakula cha jioni. Nayo musacha tema mono ko base endagera ya magoroba. Usiwe mtu wa kuchelewa sana. Tobo muntu oli okonyuru. Kula chakula mapema. Ragera endagera bwangu. Have short times. Jaribu kuwa na nafasi ya kusoma neno. Tware ebiro byo gosoma lingana. Kwa kifupi. Asobwenge. Tena Nainde. jaribu kujua watoto wenu. Tema kumanya abana baino. Leo walifanya nini? Lero enki bakora. Ikiwa wako kwa shule wanaendeleaje? Onye bare sikuru na kibagendererete. Dunia Ense iko tayari kumeza vijana. igerange komera abana abasayi. Young men, boys, Abasayi bakabamura. the world is after you Ense na yeganyete. to swallow you. Etagete komere. Don't be ready to be swallowed. Tako bange komerwa. Nanyi simama imara, simama katika neno la Mungu. Na inu tenena boko ngutene na selingana le Nyasaye. Bwana asifiwe. Manena abakwe. Musome kitabu cha mchungaji. Zaburi 119. Masome 119. Na mstari wa 9 na wa 11. Omustari ukianda na 11. Inasema Yego tebaiga. kijana Omusayi. anawezaje Ngakiara nyale. kuishi maisha ya kumpendeza Mungu. Komenya obogima bwoko mogoki Nyasaye. Na 11 inasema 11 yamanya goteba. kwa kupitia kuweka neno la Mungu ndani yako. Asoko beka lingana li Nyasaye meaye. Ni maombi yangu ya kwamba vijana, Noko saba kwa nenga abasaye. neno la Kristo liwe ndani yenu. Lingana li ya Kristo libe imeye ino. That is why I said you must stand firm, Na kia kwa ranata banga goika motene nebo kongu. be focused, Ligere li ya motwe. do not allow anything to distract your Timo focus. basa gwende kionsi. Timo basa wanchera kende kionsi pi. I pray that you succeed. Na asabire nga mogenderere. May God bless you. Nyasaba sisini. Amen. Amen. Pigia mchungaji mzee makofi mazuri. Mwakero musombo Nyasaye. Mungu akubariki. Nyasaye gusisi. Dadi, Nyasaye gusisi nitata. wacha Mungu asimame na wewe vilivyo. Namo naye. Tulikuwa tunasema tutatoa matunda. Watu wate abanko rutora matunda. Tufanye hivyo